Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Talafalava malo le soifua usi mai le whaafafonga I talafou mai Australia. E to ono talafou wa po ina reu I le mai o le whaafafonga na oswa iai se pule o se whale pizza I sini I le pōna pō. Wari patia le 9 News o lo whaia nei suenga wa whaingoa le Strike Force Narira I le mai o le whaafafonga maua atu se ri e rimaswood walu tau sanga I rungo le Great Western Highway e latai Kingswood o lo whaamunu o ria isa manuanga I rona whatawhata. Nga tong whiti ai e vang of Sonsoani whaavave ma ave atuai te whanamai Westmead e na mariwa I lava I le te o le se fururua I le vai ruanga o le pōna pō. O whairua le tai leo leo mai New South Wales Trent King o po ina leo leo talabau e to ono to whaari I matamai tai e to lua ma o loo I le vainga leo leo I le temirei a o whaia suenga. Ai mai e loa le leie leo leo talabau nei ma o siadi Iwa Mariu e ana le whare pizza e pe o na taua e alo whangia mai loa tele le community ma o sidia mara se furu whātau sanga ola na au unanga o whaeroa le mawhatia o sio na ainga e whamai leo leo lo whanga solo nei le suenga. Wa le aisa swawai mama mo le tau mafa mo nai tangata e au mau le Far North Queensland ma wa whamaunia le tūranga se whaaringa na tuwane e le Hinchinbrookshire I tangata o le taulanga o Ingham I le tae awana le la. Wa rapta I ai wa le to e saunga le mure swawai paipa mo le tau mawhaina. E le mai loa se teimi e mai ai ngā ruenga li peo lo whanga solo ma lo ave i eire wha mua e peo na tau e le lapta inga. O se tūranga atiri whainga tā mo tangata pe a mare whaape di maserau e au mau I ia whaai tū. O le asona nawhina kiriwane ai e se helikopta le vaenga le puipuinga, se generator po se awhina ia whaawa wai pea o na whaanga yoini si o fuafuanga. Ua to lua tangata wadi putia ua maririu mai lo longa o lo whenga I nei malea I tua o se talia ma ua amata na whai titia pe whaale au ngai na fwoi whautuanga malapta inga o winga lo wao le tau. A o alo ane nei tangata I le whaamamaina o mea ua whaale ngaina. Ua saunga le mula toi fwoi o tangata I o lato whale ma ua amata fwoi o na toi tatala supermarket I te tele. O vaalele helicopters a le vaenga le puipuinga Australia o lo sapalaiane o loa mauta I lea whaai tū e whesoa soani ai. E o atu le tolu sa furu miliona le tau o whaasaranga tupe ua tuuina I tangata e mafua mai ona o sala e whaatatau I fusipa o taavale po seatbelt offences I te tono le ono masina taruai. Ua whaelua o whainga whaatekuna rosi fōu ia ua whao ngā ua mauai le telo le ausolutu la whono. Na amata na whao ngā maia me to tia fōu I New South Wales I le aso mua I ulai o le tausanga na tenei ma vai ai le anga I lunga o le au whae le ausolutu la whono I fusipau o nisi e le whaia fusipau o isi e le sa o le whainga o fusipau. Wha maumaunga mai le Revenue New South Wales wailo ai le si tia maualunga leo pasene o le ausolutu la whono I le ono masinanga I mai ia I ulai ia te sema o le lua whelua wha. Whaatu sātu le piriota lava le atasi I le lua whelua spultolu. E siria ma le fitu spulu wafe whaasaranga le ai au whai e tolu spulu miliona le tupe mawai I le ono masina muri o le lua whelua spulu wha. E reo tangata umaro o fia idea whainga, ma lo whina wisi sa whaipu spau, ia ma lo maua le rei fo I cameras o ta vale, a o nisi neo mata upo lo whina wina pea, a o le mea mautinoa o le maualunga o le numero o tangata ua whaasala I mata upo e whaatatau I fusipau o ta vale. O lo tau mwhai nei se kulupo tangata e au mau le pitonu o Waikali I Brisbane na ia tau fia se e kalesia mai le fausia o ni au na units o fale e whasa furuwha I lunga o na lau whanua. Se tasi leo kulupu o iai I le kulupu leo se tamai swafa I a Peter Bingham o lo tu malosi e tau fia le lotu lea mai le fausia o poloko units I whanua o lo o hawanoa. Pai maina lato mau, o le whai o nei whane o le a whaatatele na I le whaapitau di le traffic I North Wangara Latane o Brisbane. Pai mai fwoi le isi popolenga o le kulupu lea e le tau mate o le a le leile wa ingo nei whale ma le manatu na pau le mafuanga o le whaia o le ele lotu o ia whale ia mawai se polo fiti. O le vatau sanga o tau mawhai e whaatino le atulanga.
I lalo le marienga le afausia ai fale nei le Wakely proposal, ai titi mai pe valusu 5% o fale o le afausia e whawhaingofia o na ngā whatia e tangata, ma le awhatuntonu le rei foi tau maututongi. O le whanua e umia le Roman Catholic Archdiocese of Brisbane, ma lo iai runga le Ekalesia Katoliko St. Jude's, ai leo ta ue le ripoti se whamtaranga mai le Ekalesia, a o ta ua lo ta ria se tali mai i la tou e tusa o le nei mata upu. Tala muli muli, to atasi lava le tamai tai mai le tu isisi fōsini ua wha maonia le manu malo i le se lau miliono le Oz Lotto i le pō na pō. Whai mai le ofisa le tālonga na whaatau le pepa le tamai tai runga o penga ta whaelangi, mai na o ia lava o manu malo ina lea whaelonga tele. O le whaelonga mua mua o pito i te lefo i lea o manu malo ina e se tangata to atasi, talu mai le afisarau i wawhada amatai le tālonga. Ua ta ua le tamai tai ua whamneina, o le a whaongare tupe whata waiso na whale, ia mai uia fia na ngā ruenga o le a le toe whai ngā ruenga, mo le fitu aso le vai aso, sa ngā rue ai, a o le ima waina lea malo. Ia o tala nara radio Samoa mo le nei au au. Tasi limo i tu, amo.
pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia iai o solela susulu mai ma o mana tua ai la u Samoa le nuku o te nofo ai e wha pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia iai Rangi mai se matangi e momoli atu ai ho ua lo faila Samoa matalasi Rangi mai se matangi Ia le da, agi mai o se matangi se i momoli atu ai o ua lofa nei i a te oe o lau Samoa la le lei ma le matalasi o le o se fulu minute o te ai i le tu la e fa ne ngā Gagaifo o Faiva o Samoa i le nei fo i a solulu le o ngā tonu o le vai aso a solima o le masina o Februari lua fe lua se fulu ma le lima after le tua ma o le avanoa tātou te toe lau lua fesila fa i ai lungo pe au mangalu o le ea ia a o tāpua i fo i le tunuu nisi o lo o ngā lulue, ia o i lātou fo i o lo whea ngai, ma ti ute whaaloto i whale, domestic duties. O le ka whawhao ma eva, ingule i puki, wa aile toia ina, whaile toast, wha ingo fuala au, io e, ma sui fo napi so ka maki ngā wa lewa ngā wheo, ia le sui. Ia me ia isi au vaenga, ia fo i o meo awha Māori, awha Samoa. E ka lore ke o le kasi le uri. Ama ka longa ingulu whang marosi. E ri kari e mai le au ngā puhi e titilo tui. O le ua mata na whai ia me o celebration fo le o le Waitangi Day mo le asua tai au. O le ere i o iai. Whatalo whai le tawhatolu o le tātou vānu nofo. A moise o pa ia ma mamalu wha le malo o pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia. Ai te nane, ia matua lava le tuu. Ma mawalunga sa vi inga o le tua, e mo moli e ana au auna pa ia ma le ainga sa le vi. Whatalo whatu le lo le tātou tunu, ia whapea fo i ta mamtina matua, lau no fale o tangata matutua, ma o ngase, po whea lava. Whaftai le tua o le o tātou wheloa i lumo le nuu, e le o tua o le nuu. Wheloa i fo i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Sa ofa la le lei le tua o Israelu, le tua o Sapota, le tua o au, le tua fo i o Samoa, le o fosia le fau o malo, ma ua tātou whenua i ai, i le alofa, ma le anga le lei o le siri ese, i lana teita inga, a o whita loloa i le atunuu i ana whi au ma anga fika, fika i fo le si fika ange le ngale ahe, a o le alofa le tua, e tau mbuli pea, i lana whanau. E telengese lona to sa, a o lona alofa ua muti vale, ia e tau muli pea, ia i tātou. Pe ka kou ke le lei pe le anga, wha mai isi o ka kou o whangau ki Apollo, au la kou o whangau le kua, au a pole fo i hai. O le au kala pepelo mala na, ma le au fiami o tonu. Whatalofa, whabitoa i lunga le api o fōlinga. Ia, o loo iai o tātou pa anga tō tino, ma le au tustusi, o le au kau ai maa, ma le au whai upusā, ma le au palau vale. Ia, ele ise me pole eki, ioe, ane me tāua, o loo wawa ai atu mau tustusinga nai sau. E loa le lei ei fo, ia, lo waa, ma le wharekangaka e ke iai. Ia, au ia, le kari ai, le akamaka kari e, ia. Ia se me popole ai fua, le nā mea. Ale me awa ai pola wale mai. Ia, na ale me maali, ale me ke lua whikau, ima lua whiko ai. Ia e tele ima tātou whai numera. Ia, whaitau ia, ia tātou pōne, si mali tō tele. Ele ngatala le Facebook page, ia whapena fo ilunga le YouTube channel. Ele aisisi o le a nofo maru ilunga ngofo ai ilunga
o le social media. E tau whaatonu le ngangana, ia ma upu e lafo e tangata lea, e pule au e si au mio. Awhia, olo, e whapea nā, i olo ngutu. Ma upu e te tau talai. I olo no winga o mea fo e nāna whangai, o e ma wha hola, ma whaafai lele ei, o e no tamai titi. Wai matua i fua. Wai le ma whai o na luai e se mai whafo maro ngutu. Ia. Ia lea whai na, ia tala tātou te tali e fōi. Ia ma maua i le ata. E whaatalo whātu. I lunga le tātou api o fōlinga. Whai ngā me ati tole a fōa, talo whali i pastor malole so fo munria. Ia whapea fōi. Ia Ogan Anderson. Te pora mulitalo yoelu. Alole so fo munria. Wapena foi ona talo fatu inisi fatu maua le avandoa. Mole taimi mua. Ia a fio mai ai lunga le tātou por kalabe. Talolo pa ia i sa ma foi ngao le atunu. Ia ta oto atu. Ia te utou le usonga atu mumu pule. O i tu au ma la taua. O ainga i le taima le va o fonti. Nā e li po ia il pa ia wā tama ma ainga foi matama. Ainga nofo, ainga papa, ainga na te whaiwha, ainga te tula ti ma tula toa, ainga mamalu, ainga pa ia nao Samoa. Ia, ele ngata ilea, whatalo whafu i nisi whato to aitau nu umai, lau whadua ma ele au te roa dei, alo le malanga manuia, alo fo i ilo tō lato i le tai, le lato i le ala, ia po le lato fo i le ea, ia, a fio meia i au kilani nei, the land of the long white cloud, i Aotearoa. Alole, malanga manuia, i le nei fo i au huli. I le ai taimi, ia na mau fo lolo tātou whasota inga, male whare tua ia e mele palambo, ia o le tātou whafonga le nā o le porokalame, malu i whale. Malu i whale, ia e malu fo i fafo. Malu i fafo e malu fo i whale. Ia tātou te leo tala noa lai le vā tapui ma le vā nonofo. O lea tātou te tala noa i le malu le whale, i le maota ma le lawa. O le whale mo ia, whailo na whaavae, whailo na sio, whailo na pou, whailo tāua lunga. Ia, o le whale e malu i ai se ainga. Ia o e fo i la nisi o fua e whatau se whale le amatanga. O le neitau sanga lua whelus fulmane lima. O le resolution, ia o se moi mitinga. O mo onga whaai o le loto. O mea te tauana au sia. I le nei fo i tausanga. Ia o nisi na o mātua fo i lea ma. E mawhau whau. O le tausanga le nei lua whelus fulmane lima. O le a whaatau ai loa se whale mo le ainga. Good on you. What a beautiful resolution for 2025. Whatalofa I tawha I fio le lalulangi. Tātou pa anga tō tino. Le ngata I New Zealand ei. Ia whapena fo I Australia. Ia Hawaii, Amerika. Le atu Asia. Le atu Europa. Ia mo tātou a inga lo whafonga mai Samoa. Le mo tele sa la whai. Ia whapea fo I tūmua atoa. Tuila manua whatalo whatu yunai o tātou a inga I whitiu tamu whitai. Alole soi fu manuia, ia, ai mai se fo le tapu inga le nā sua ma vai whanua fōmo I tulangi, sa ole ma se leo mua ma le lau niu na sai lua. Ia, ai mai se fo o le tapu inga le mutu sā, a wā tō o le whare ula, tāma le manua tele, ia, whapea fo le la au nā matasi mo le nofa ma pūt, tūmua le motu, whatalofa ia te oe o tātou usu motu o whawhine, mai I tūmua le motu tuila ma manua. Ia, whatalo whatu, I le au mauri, le leo ke wawa e ku iai, o sina, o sita, a he te tai le tangata mai le swafa, ia te o papali I la te whale Maryland. Ia lea la ua mata, wa o tangata nei, o afa maoli, afa Samoa. E o mai lunga o le hapu lea po o le tribe lea, e whangoi no o ngā puhi, o ngā puhila, I o meo tangata ai tangata. O tangata tau, they are warriors, the ngā puhi tribe of Maoriori, a talo whatu, le wā maka,
mata ia le celebration o le Waitangi Day, that's what tau. That's all I tau. O le tau ia. O le aso malolo mo le atunu atoa. Ai o le a tātou whaafsanga i le leia i lava i le Gagaifo Faiva o le atunu. Ala ua ingu maki kifa solo istanga tai pati o le Waitangi Day. O le a whai e le tātou special. Mai o le nā whapito o la tātou se e toi au ili le mata upule nei. O le whengainga i le vāo New Zealand ma tangata Maori ori. Ia po tangata whenua foi. Ma le soininga o le whengainga o le Treaty of Waitangi po le te tiriti o Waitangi. Na mafua i sea. Te le tausanga e masani ona o wha popula i fo i le atunu o ma wha badino ma wha malmalama. Le anga tasi le nei whengainga. E tā ua tele, maratua le lei pe ona o avatu i le telo tausanga. Ma malmalama i tangata. O Samoa, e ilo na whaavai tustusia, lolomi, mavavane, mateu. E whaitau ia i aso uma, ma quote mai, ma whaapea mai. Tanga ima sidisile le whaavai. Lona fia, pui fia. Ma vaenga esi le whaavai. So we do have a written constitution for Samoa. O se whaavai papalea, mausali. Na whaia tātou tua a ua mawai, wa lango mau mai tia sā. Ma wha mau wina. Ma ua vavane i whatu maloto. Ia ma tutonu fo i o api e tustusi ai. Ma wha mau mawai. O tangata, Samoa. E o ma toe refer. Ia le winga le nā tala ma toe wha tepa i ai tātou. Toe tanga i ma toe sila. I le vaenga lea le wha vai. A o lea tunu le nei o New Zealand. They don't have a written constitution. Ele aiso latu whaavai tustusia. Na pau leo le vaenga le whengainga lea na tusia nei masainia. I le vā o le malo New Zealand. I lalo o le malosi o le taupulenga Peletania ma le Empire. British Empire. Great Britain. Na pau leo o le whengainga tustusia. Ai le ai se whengainga po o se whaavai o le malo New Zealand. So New Zealand does not have a written constitution where they can refer to quote whatever the article is or whatever the argument is. This is the only founding document, the Treaty of Waitangi. Na paua leo le vaenga whaavai tustusia. O isi la mea e au mai ai ia whai unga o whina unga whale tula whono o New Zealand. O mea ta'u conventions. Mea ta'u conventions o mea ia o whai iaini ngā whono. A malo au whatasi ia po o isi po ia tunu umale nā tau whengainga ma New Zealand. Na pau na, mana mea ta'u le Hansard. O le winga le upul na le Hansard o whaabau monga o whontanga le palemene. Na whai eise tula whono whapea ma lea tula whono. E pui ai lea vaenga ma lea vaenga. Le ala lana e tāua i tele le aso atai au la tātou papai ai. Ai ala tangata e fia matua i manino le leima malmalama. I le Treaty of Waitangi 101 i le University. Tai au lo waso. Avande e lo pepa ma lau peni. O le a tātou wo e lau li liu. Le vaenga lea. Awa o le whaavai papa le na o le e vevesi e New Zealand. I taonga, o le mea tau le taonga, mea a tau Samoa o le taonga le nai i le upu wha maoli. A o mea sina na Samoa. O le tū ma le anga i whanua o taonga, o mea na o mea sina. Teu maua a tangata maoli po tangata whanua. Ea, male whengainga o le Treaty of Waitangi. Principles. Po mata upu lau tele e mawhai o na mali lie i ai ia New Zealand na waitau. Ia ma tangata na au ina mai e le tupu ta maita ia Queen Victoria. Ina ia mawhai o na sainia ma mali lie uma i ai Māori. Ia whapea foi. Tu so sifi ngā Māori o matai mātutu o Māori. Ela no
e halu loto mo le nganga i le mata upu le Treaty of Waitangi. Lango le whatoa mai anei asa o iai le whaalawi lo ina o se tamai tusi lava. Tolus fulma le lua lau pepa. E whaamatala ai le treaty a toa ma le whea ngainga lea. Ai sea le mea le una fasiri tangata pe ma fua i sea. Ona inkalesi ai le atau sa ve le mata upu lea. Leanga e tu tusa le ia la fua. Ma le filifili o le valsa na uia e Samoa. Lea fo ina whaia i tangata Māori. Le tātou fo i solo te ma le tātou whinaunga. I le tātou maua Samoa, le maua tu mua ma pule. Ia te e atu, i tangata lava nei e tasi. New Zealand sa vai i tātou. E o mai ala i le temi nei, o loo wha pēnā lava. O na wha wau winga wha kolone ia. Wha polonga tangata. Wha i longa tangata. Ne ala vai whai o tātou tangata Samoa, le fo i whai i tangata Māori. Ele tutusa, ele ese la ia tātou whinaunga. Ma Māori. Aisea, e tutusa lele ia tangata na whaakolonea tātou ma pulea i tātou. Pule New Zealand ia Māori, pule New Zealand ia Samoa. You see, the similarity in terms of colonization of the same people, the same person, the New Zealand Crown and government. Leo vai antu anga mai ia la malo e pe na masni ai ia so lulu vai asu te tasi le fongo le tatu por kalame e autu ia le ata le fionga le faletua ia e mele palamo ia o le por kalame fa popo o le dei vai aso le malu I fale pa talo fatu male nga fa lalo fi lava loto ia pe ata laulu fesila fa I foi I le ta por kalame awa e mawai le oa, mawai le sosia foi, o le malama lama o tātou tangata, e maisi tātou tangata mātua e whaia whai unga. Ia, mā laula sa ifu maruia, whio maia, I le whapupong o le porkalame, malu I fale, I lunga o le si ufonga o Samoa. Ia malanga ngā ifo foi o Faiva o Samoa, malea tunu u le nei aso lulu, talofa lava I lau sunga le whalitua e mele. Alo fatu lo fionga sabea ia malo fo ile soifo manuia mana ia fo ile nei fiafi ile falonglongo atu lo si fonga tautua pele mamalo le tunu malo lava le fa malo si malo foi I lau sunga le whalitua e te ulu fale mai le tāpol kalame o lo e fa fonga mai o lo tau mawhai e toi fa pula ia le mata upu lea o le Treaty of Waitangi o le Māori Language 101 peina whaia University le tele o tausanga. Malona tāua tele ia te au. E tau e fwoi na wha tāua I o tātou tangata. Nanga lewa veni sila mo tātou ainga lona lua. Ma atina e ai o tātou ainga. Wha tāua I whale, manonofo ai, mangaruru ai, whanau, wāturu, whafonga le tunu. Ai o tangata fwoi ia na lātou pūlea whaakolone I tātou le fo ina pūlea whaakolone New Zealand. A o tae au le tāua te leo le whailonga ina o le se laumon tupu o le saini o le nāwhia ngainga o le Treaty of Waitangi. Ia pe o le mea tāua le nā e tau ai o le tilo le similarities fo lea. Awa o nei mea umalawa e a whia ai lo tātou si o manga. A whia ai le tātou affordability e whaatau se whale. Ma tātou tupe maua. E sa o e mele. yes like level sound long severe yeah ni te ua was a se fa matalanga se I don't want to go into somewhere ele tele so te malama ye le ka se e ka ua ka fale ya malo na mai le amatango le dei vai aso ya me se fo se feedback mai o tātou tangata matutua o ia fo inisi o ua whaupopo atu I lau client list ma. Nisi na ona video to lava in terms of the point of interest with our conversation every week. Mana e tele le sili I sabea e tele lava le mamalu le tunu le bilibili mai mo tulanga SS o isi ainga o lewa amatau na mafofau pe o fea amatai lea ngayoinga
o le fia whaatau se lato whale a po fea fo ini la sanga e aona lato whaia. I ona isi fo ia inga pe o le tātala noanga i le vai asu talwai a wha pēr wa tiro ato ta yeisina wha le tonu i le tātou process po o tātou mo kesi o le ase awala e mawhai ona lato whaia ia e o foi na isi a inga o le lava e tele lava le mamalu ese i tu a inga mata upu ese o isi foi te tilo le review lato mo kesi po le ase advice in relation to pe fix pe float po fix foi po le ali umi ia foi isi o le te tilo renovations ia e tele lava le pe ia winga ese lava le mamalu le tunu ule pe e ui mai i le tapo kalame so o tele lava le aonga le sao le porkalame save la bofionga ile mamalu le tunu malo faftai a le tau fo i lo o mai o i la tou nei e pe o le sunga ya Matt lo atua ai mai se le sunga ya Thomas ia ma le i lo vai nei i le mata upule o meo o le renovation e fa alua le leina vidi beltanga ta ia te o le vai asuna se i ma vai today e fa bole asi e mai ale numeral tama le nale o ngale builder's blueprint ai o mafu fau fo le vala au ona fa fonga pai o ta waloa ia matama fana o le tunu o le o lo iai specialized skills i le fatinoina ma le me il tilo tu fo le tamale na he's very passionate about the work he does for our people yeah peila e le tulanga na e fa e lua ai ngana vala au mai te e vatu i le numeral ale tatu uso le na ia mo tango tu iai a waita ua tele il fa longo mai o tatu ngata sa le no mo me ne o le fixed rate ia po le floating rate e fo ile situ ai nga a mortgage tatu le no la le mele ta o le floating mortgage le le ta o le vai nga le ia ai o a fo ni fa amanu yanga ia po ni me fo i le ia pe atu ia lo mo kesi as a floating mortgage sa no fa mamla man ta pule ia fa te save mo le sili o le floating mo kesi po atu ula mo kesi le meleta o le floating o lona winga e alu ilunga pe alu ilalo depending lava po fela ye interest rate le marketi i le vai taule nei o le o mana o le o tau fa solo mai ana ilalo ai a sirisila e mawalunga lava le interest rate o le floating ai mawalalo le fixed rates a tu ulala o le o le floating a fa pe tu se vaenga o lau mo kesi le floating e mawhai a fa pe o tele ni au po ngesi po o tele ni au extra overtime e mawhai ona tu ia vave tutongi ia le vaenga lea ai le ai sona whaasalanga pe le sona penalty a o le foi a fa pene te o se fa la belave se me o fia mana o mia vave ya se tu pe alai a head of repayments ona mafaile na e toi alu le bank e kolo mai le vaenga le na e tu ia I fasili o lona le leile na ona e la yesino ona flexibility e mafaile na vave ona tutongi ai mafai fo ona toi accessinga pe a fa pea ele o laifia mana o via vave sina tupe a o lona leanga foi disadvantage this is very tempting ona e mafai ana fo uia la ya bango mai we can always go and draw it out so ole vaenga le lava pe ayele tangata le leila na pa keki I've seen some really good families le tasto le mamalu le tunu that are very good with their budgeting so ele leia pe if you feel loto ona o lai ia na ia o lai tau mawhai lava they are very strict on their budget so tu ainga langa e au ngaile e tau au ngaile se vaenga ele whape la tu umai lau mo kesi but o sina vaenga e mawhai na sina flexibility like titi lava mana ia te le wha mamana mai non mele manu o leilo u mafufau le mata upulea nanga lewa e sao no nei le mata upulo le penalty afa pera ele ileva fato atasil tau sanga talu na fa taulu tato fale ai te oso fiti se laki e malo le 2 miliona I loto e alu lof ile totongi a to lo la ngona le ia le totongi a to lo ma fa motu a to lo mo kesi
le tai a tausanga na au mai a service ai le loan le ma le mortgage le e ai se penalty le mele pe ai se me tātou te whiutanga e ai ma le whale tupe o lea le a settle a tō le mta upule. Ia mana ia tele le fisili o lea la a sabe o lea la me ila le tama le fix a whape o lau mo kesi le float e le ai se penalty mo le tali o le vaenga. Right. Ai a whape o le fix lau mo kesi o le ai le penalty. E pela I titi pete le a fix lau mo kesi o lona winga o le tūlanga. Wa whape le o mana saini lau konkalake ma le bank o le a fix lau mo kesi mo le lua tausanga. I le interest rates le. Ai te ua alu tasi le tausanga e mana o e break low penalty, break low contracts le. Ai pay off la lo vaenga le na fix. I e man tuma e sisi la e o lai tu e tasi le tausanga le tuto e le o lau konkalake le ngasaingi ma le bank to fix that rate. O lona winga, o le ai low penalty, so o le tali le fsili, yes there will be a penalty. Al mela le au ngā ele whaatala noa ma se you will probably need to involve a mortgage advisor as well as an investment advisor. O tūlanga la ia titilo, ia ia work out po le ale penalty costs. Ai a whapea e te le, e la I titile penalty costs, then it might be worth paying it off. A whapea te le, depend la wa a whapea te ulau tupena as the investment for a short period of time. Ele leiso return le maua mai ai, rather than paying off le mo kesi se umalanga fixed rates. Ia. Ia o tūlanga ia mawhaiona tiritula ia a fo, ia whetu na ia la ia, po le whea le tūlanga e benefiti mo oe, malo ainga, so obviously you can pay it off, but e whautuaina lava e way up nai options ia po. Ia. Ai, whape I se whiutanga inga pe a whape o e manatu la o lea na whiki le laki e manatu e to tongi se vaenga telo le principal ai whaatatia pe le fixed rate e whai ama mai fo I lava to tongi le nā si a mai a leile lua tau sanga o lea fo le fixed rate term le na e maria iai. Wa fo tūlanga le a whape o langa iei se vaenga lo mo ke si langa floats. Na pau lava le vaenga le mo ke si mawhaiona iei le flexibility ma le freedom e pay off ai so se taimi lava le aiso na penalty. Right. Ai mo le sila fia le malu le tunu. As soon as you fix your mortgage, a whape o lela iei se lump sum payment o iei se swinga o e mana o e whai e break ai lo fixed rate lea. There will be a penalty. Pela I titi betele, there will be a penalty. Malo, whaptaita, ua tele wa lai whalongolongo mai tangata. A tupu se me whapena, ma se whamrianga whafua se I whapena I lo soifua. Wa ai ia e mele palamo po se tangata investor fo I mwhaiona so soni ia te utou. A lea iei le tātou nu Maryland na mwhaiona e walau mai ai. O le olu a fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E whaanga solo al tātou por kalambe ma le talanoanga. Ia ma amatu pēle nu Maryland na le whalitua ia e mele palamo, mortgage, advisor, olu a fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E le terminology o le whapema o le revolving credit. How does that work? O le ale tāu o le mele na wha malamba le terminology now. Ia, pe whawhia fo ngā ioi mga lue I le tūlanga lea o talawhia ngai mo lea tangata, e le mo lis tangata, e le mo isi owners, house owners. Te sau no ia I whaltua. Ia, mana e le fsili sabe o le revolving credit e base overdraft la po o lava. Lai attach I lau mo kesi. O le vaenga lea mawhaiona alu iei uma lava o tutongi, a peto o lua peto o tolu lava o tau o le benefiti o le tama le mawhaina alu iei uma lava tau tutongi, and then all your mortgage payments and your expenses can come from that. Right. O le o le revolving credit mo nisi o le mamalu le tunu. O le umi lava tanun ta ati ai tutonu lau tupele na alu iei lau credit o paymeni uma lava le na tutongi le na alu iei tutonu. O lai lesa I le palengi I le tau revolving credit se whata I ta inga a whape e se fulu afe
le amount o le tātou mo kesi le revolving credit. And maybe every fortnight, o le pay combine a tātou le iai e 5 afe alu iai tonu. O lona winga alo e tonu 5 afe le o lewa o I lalo le pālengi o lewa wa 5 afe le o rather than 10,000. I o lona winga o le interest le la calculator le bank e based on le 5 afe le o rather than le 10 afe. Right. So over the term of lomo kesi, accumulate levangai savings here. Ole, you save interest over the term of your mortgage. Right. So ole lena ona pay similar to how a credit card works, but a credit card la is a yellow limits le. Yeah. If you pay it all, you can reuse it by ole floating. Ole benefit your tamale, all your incomes go into, and then you can run all your expenses from there pe due. But the longer lava to tonu le tau income le nalu yai, the less the balance. Yeah. It calculates your bank interest. And it's always in credit. If it's always in credit, then it's a benefit for you. So, Olelele for you has got a flexibility again. E mawhaiona e to e whaongaina. Again, ele work more tangata uma. Yeah. So we will have a look and recommend, okay, based on ele spending habits at tangata, maybe this is not the right thing for you. Yeah. Ole danger le tamalea, you can end up tolus furu sanga, you still owe that much. Because you lae payama whaonga. So if somebody really wants to have a revolving credit, we recommend pa'alai titila li miki, maybe 5,000. Is something for ngale mawhaiona manage pa'awhaingo fielo na lona managing. Mana ia tele, tā ua I o le tele I o terminologies o ma terms o lo o wha malama me whai ona wha peltanga ta ae, au le matua mana ia tele lava o le malama I mea nei, le la o tātou e fo I fixed home rates. La le tā ua le mea na au la fo I lona advantage and disadvantages of o le taimi fuafua I le rate leo I nei o le tupe tului o le whara. Yeah, mana ia le sili o le fixed interest rates e tele lava na o le au ngā o le tama lea a whapeo le la fix e whaata inga la fix leo mo kesi mo le lua tausanga. Ia o lau pei meni lava na laua e sila fia lava po le alau pei meni e tatau na iai. So which is good more budgeting ia e sila fia lele a mea o le amount le e tatau na ona tatongi every fortnight, every week or every month. Lona winga e whaingo fia mo le whaingo o le tātou pākeki. Yeah. For the amount, for the length of time le la fix ai le tātou mo kesi. O lona winga la, e lea a fia la tu sa pe alu lunga, sau lalo le tau o le soifuanga, inflation, e lea lava laki la, sefe tātou o ile fixed rate le for the next 2 years. That's correct. O le au ngā le, o le benefiti le, o le fixed rates. E la esi le fia le e tātou a amata lo fixed rate. O lau amount le pay for the length of time le la fix le tātou mo kesi, o lona winga te sau lava na ye le tātou pākeki mo le amount le during this time. O le afoi. O lona le leile na, o le disadvantage for ilana I te walu I lalo interest rates, te whātai ta inga lai wa fix lau mo kesi I le tausanga pe lua tausanga I le 5%. Ai nei afa e lo term le lua tausanga au pa uma I lalo le 5%. Ia wa e mana o nei la se break low interest rates se kau a mai se pe mengi le kau ngo fia lai kiki. Penalize. Yeah. O le disadvantage la o le fix. Yeah. There will be a penalty. Pe a tatu ti le break le tatu kong kalake le na saini ma le bank. Ai koe au mai se kau mai se ka ko interest rates e tau ngō fia lai titi. So that's a disadvantage. E tilo ye again, o tūlanga whaapea, we will work out po le penalty o le cost. Yeah. E break ai. A o le a fo ilo savings le la mau o mai pe a whaapa ui lalo le tato interest rate. Wa o me o mai e wha malama, okay, o le tato break cost le, maybe es fulu afe. A whaapea o le tato savings le la mau o mai le payments le la pa umai e na o le fitu afe. Yeah, you are looking at
O le tau worse off oe by 3,000 pe a whaile exercise le. So e iai lava mea te sa wana whaatala no mua. Ai le I whaiele na le ngai inga le o le break o le fixed term. So o le disadvantage lala na o le fix. Alo whaftai o lea wa au tele I wawa I atu o saui I le tā whaatala no. A le o mo fasili atu ai. Ai whaato atau no umai I le pepo o fasili. I le mata upulena o whaatu e nei. Pe mwhaiona e tango whaapopo sisi tupe matutongi atu I lau I tupe I le principle o le mokesi. Pe le ono whaasala ai o e la a le o e whaimai nei a whaape o le float. Life float, you know, the flexibility na le isi sala e whai. Se banga na o fixed the rate. O saole na. O saole na, but o isi banks se whaatita inga o le ASB and ANZ e mawhaiona increase lau a whape o lau umana na city lau konkalake fixed for 2 years. Within the first 12 months e mawhaiona increase I lunga lau peimeni by an extra $250 a week without a penalty. Kusa lava po le fix. Ola ia na ita mai flexibility la iti lava ia fix mortgages. E mawhai iona alau le mamalu le atunu e toi tu ilunga la to payment e ia isi a inga na vili mai e o le vaiaso nei o le mele lena mana na o ai ona I think they heard one of our programs. Na mana na o ai o tu le bank e pe ele I whai le bank le mele na mana na o tu ilunga le lato pe meni. Ina ia whaavave ona tutongi le lato mo kesi. So yes, there's a little bit of a flexibility e mawhai ona increased tato repayments within a certain amount e allow mai le bank a o le fix lau mo kesi. Or easy banks like Westpac will allow you to increase low pay many up to a 20% of your minimum repayment. So whatever your minimum repayment you work out the 20% of that minimum repayment. Yeah, e mawhaile ona e increase ina low payment up to that maximum. Ai mole maletunu uele you can't do a one-off. Afa pewa or feeling or increase low payment, it has to be that payment until it will drop down to the minimum repayments. Malo, ta wo tele ile whaafonga mai ale tunu I ale me aingalo ta tala noa nei ai. E ile mata upo ta ole offset mortgages. How does that work? Au le hafo I sona tūlanga le lei ma se whaale tonu e whaiona lapta I ai tangata. Ana ia tele le silly. O le offset mortgages ele o banks umalato te offainga lea I tu ainga mortgage. O le mana ia lau le mo kesi le pe o lau sonoanga le ngafsili e pe ake o malo se si le loto. E mawhaiona set up lau mo kesi a portion on fix and a portion on offset. O le offset o lona winga afa pe o la iei neu investments mo neu savings. La e tele o mana o e whaonga as a deposit towards your mortgage. Langa like mafafonge ke o yese fa la velave po se me tu ala te mana o lava tu tono low term deposits se fa taita inga va pe limas fulu afe se term deposits or savings e mawhaile ona a yese va inga le tato mo ke si limas fulu afe offset o lona winga o le limas e fulu afe le o lau mo ke si o la ale ai so interested tongi ina le va inga le Maria o le offsets directly to your savings le yai. So will I pay a zero out on each other? Ole me for it's so na manatua. Ya ole ale so interested earning a low savings le what to it's song I ask sila for ya. Ya ole mo lunga le interest le to strong ye le mokis. Then low interest le mo my low savings. So to salava pe offset ai low mokis. You are still benefiting. Ona o lea te le e mawalunga le interest le te songi le mokis. Le la offset I lo savings le it's ton o le bank. O le mana ia fo o le offset. E mawhai e banks on allow maybe o la yellow te ma le tina o uso matuangane all your savings le it's ton o le bank etas. E mawhai ona lato allowing accounts e offset ai lo mokis. So
O lai se fea low interest, no interest on this portion. So e mawhaianga pe directly just the principal, e lo yeso interest songina. I le vaenga leo lo mo kesi lela offset towards a savings later so no le bank. Malo whaftai tā ua tele, whawhongwhong fo le tenu, o le numera lea e te wala au e pēr tau wha le tonu lo ma whau fo ima le mautonu. I le tūlanga o le mo kesi o lo whale, po le interest rate, po walu fo i e struggle wa tau le mwhai una tongi, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malaysia me tā ua le wha manatu pē i a tau le pē i maulunga le tenu. Awane i tuu umiina le wha le tonu o tula i mai lau mo kes. Ai vave o na longo ia le tua fine. Ia po le whale tua fo ia e mele. Ia a manua o maua le taimi e sefe ai ia lau maotamba o lau whale. Ia a le ia o ina umitele. Ia o na matua fefeu wale o le mataupu. Ese mali tātala noanga lea. Is it fair to say, ia la on the penalize ia tangata is because wa umaro uto mali le taimi. Now the bank makes money out of that time frame. You know, you fa wa pea on a bowl la tu tupe me la tu percent le interest rate mai le loan le na fai. Ai te lo wa sa wa mana o fa va le me le a o le na fa to auto la tu kon kalate mal malienga o le time frame le se sa no pe sa o me le to for year to one. Yeah, so le leila wala so noanga e wa man tua fo ia e alu le e por te mine e tau le banka mai le lo rates le banka e fix ai o la e alu le bank they get those funds from somewhere else. So they lock in those funds at that rate le wa tu tatou fa tau mai ai I o lona winga they've already contracted or they bought the funds at that rate. They locked in those rates. Ia lela wa pas mai a tatou. E sa oilau saunoanga o lela wa agree tatou wa umana saini. Yeah, we have agreed to the terms and the conditions o le tatou fixed rates le. Yeah, afa bela o le wa mana na o la break. We are basically breaking our contract with the bank. Le wa umana tatou mali lia ia I le sainina a o le fixinga le tatou mo kesi. Malo, whaftai tāua, whawhonga mai le tunu ua, o le tātua tunu. E whalango lava fo ile le tālusia ia lo whamai le atua, fiki se laki ia o peia o mea nei mua nga ia ave tupe waweo na wha uma le tongina o le whale. A whaila o a uma la whanau. O lea o a uma tamai te tolu le la mana o e whatau le whale. O le asau fautuanga I le tūlanga e whaatūlanga ai, tātou peimeni whaatasi uma, tātou le la whai e tō lima tangata I o le whai le peimeni. O le ala u fautuanga e whai le, tō ina malona matua mala la whanau. Mana ia tele le fisili savea ona pe o le tele le mamalu le tunu o le whaatau as a family le tātou whale. First of all, I usually would recommend po te fautua ina. O le tele le tātou income le sau te tonu. Tātou tilo po le ase structure le tātou mō kesi. E mawhai e ona increase tātou peimeni, mawhaavave le tātou peimeni. Ina ia vave na sau lalo le tātou mō kesi. A o le whainga luenga uma tātou. Ona o le mele o silafia tātou po le ale tūlanga o le si lima le spulu tau sa. So the first thing I would chat to our families is I would normally always say, o le ale malilianga o tātou, I would highly recommend tātou te tilo a whapero tātou pe meni le afe I le vaiaso. I base on the income leo te tilo to iai and your expenses. I think you can manage maybe 1,500 a week. O le ase tau manatu iai. Ia e tu lava ele finangalo ma le manata ele finangalo o le malu le tunu upara o tu langa ia ta ua tele ona o le alualuanga I luma nei te iwa le tu langa e tilo iai sisi la iai nei te iwa alualu mana na automate e whaatau ni la tau fale. Yeah. O le vave lava na whaasau I lalo le tatou mō kesi. Principal wise. Yes, o le tele leo tatou options e mawhai ona whai aso o I luma. Ona, if you decrease your mortgage manu o le to tele lea e sao tupe uma iai.
then o tatou mo kesi in the next 5 years you've done o matua te lele pa o mai lalo. Ia ona whaingofia na ona toe fitu na inisi vaenga, but that would be the first thing I would discuss is, this is your minimum repayment. I would recommend you could basically manage this amount. O lesi tūlanga e mawhai ona tiritilo iai, I have recommended to some families is whapea o lawa iei se lato pākeki o ai e stongi ele mea lea e fiele, then we can basically look at splitting it. So that everybody is, o lawa sila fia le tangata taitasi lava. O le ala na vaenga o le atstongi, e fia foila na vaenga o le atstongi, pa se whātita inga, some families, it's brothers and sisters, so they have agreed is pilikile mo kesi to 3 parts, so that one person will be responsible for this much. Yes, so e lava ona vaenga is e mawhai na ona whaatalanoina, but my first and what I highly recommend is a way to reduce it tatou mo kesi whaavave ona pa umai lalo. A o lai tō tele tātou lea e ngā lulua iai. So that gives us more options. Pe a lai titila tātou mo kesi I aso o iluma. E se mana ia pia whapea o se ngā ioinga ma se mawhauwhaunga na I tua o se urungari ma se whanau mālolosi. O le tau whai ngā luenga uma maua tūpele nei. Awa o le wawe fo na tongi na masau I lalo le principle o le mo kesi lea. You're building quite a healthy equity too. E mwhai la o na whapelole o le sitamuitit ia e te lola le tātou maftang. O mana o fwoi o whaiso ufari. O lona winga e whaingofi ai whapena o na vai. Ia malu tangata e tongi lana mo kesi ma whai esisi whale I lunga ato le mele e. Au sa tina e le lei mani fuafuanga le lei a e mele. So le ala saunoanga ia wa me umalava ia pe lava o tatou umalava no mai Samoa ia o tatou uma o Samoa ona ole fia so emanuia ia pe la o tūlanga whape fautuaina ia let's have a look at ways e mawhai ai ona ia ini manuia e whaateleina ia so iluma ia mo tatou uma ma whanau ma le mamalo le atunu malo whaftai ole silmuri pe a whai o leo we ai la umokes mai o leo te wawa ia tu le forecast o tau struggle like titi a umba o ele lu I tau o tau le mawhau na afford le whaingole o le peimeni o le awa yaso o le awa yaso o le a se fiso soani pe a whai e te suru atu le bank pe suru atu fo I lau fionga e a mai se fautuanga o le a se mea e mwhai ona fautuaina ai ia le a inga po le tangata le a I leisi step o e tauna whai ia mana ia sele le fisisa bea e tāua tele le baitau le nei ona iai isi lai sa maululunga lava interest rates o mo kesi, so they're still finding it a little bit tough. O le tāua o le tūlanga le pe ona tātala noi fo I le siwa yaso taluai. I want to ua se I o ina behind le tātou mo kesi. Because as soon as you go behind, not only impact a low credit rating, o le awhainga tā fo I le mawhai ona o intervene. Because all I can do then is I'll give you some options te alu te tala noa I le bank. Or options la ia pai I le bank. You would like to have a look at interest only for a period of time. Ia tau lessen mai lalo low repayments, which is not an option I would usually recommend. But in this case, a whapea o le se tau whaamama a venga lai titi mai. Yeah, whaile le bank, you would like to have a look at interest only for a period of time. Yeah, o lesi option for I mora siri fia le tunu e mawhaiona e alu e wili ili lau kiwi saver, and you can apply under the hardship. So under hardship, a whapea o lau matua I whaingata lava on a manage lo mo kesi ona there's so many expenses. Yeah, e mawhaiona e alu ba ailo Kiwi Saver provider matiltilo I pe lodge so application for hardship. Ia o lesi tūlanga e mawhautuina whaiona e tala noa I le bank is have a look at them whainga extend le term alo mo kesi se tau whaasau lai titi lalo ia o pe meni. So it's not ideal, but oni awala ia mawhaiona tiltilo I se tau manageable lai titi le tatou mo kesi pe mele tala noa tuai
I wanted to say you go into arrears or behind the tato mo kesi, because as soon as you're behind, I can't intervene on your behalf, or no, the bank has to manage that. Yeah. So it's always good to whatalanoa early, to salava pele it might not happen, but in lay level whatalanoa matiro po ani options, ai le yo o ile tūlanga. Ma lo whawtitele lewa I lewa whiunga le whaletua mo le tāpura Kalambe. It brings knowledge and information to our people. And the more we educate our people, ma whamasani fo I talandoanga ma whiutanga inga lo whaia o le malama fo I le nā o tātou tangata. Le whaletua ia e mele malana telefoni le nā I lunga le tātou screen, o le lua o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Upu mulimuli mai le saunanga lau whionga tātou mamai. Ia whaptaitele lava savea lau whionga le neia fiafi mana, ia fo I le talatala hopefully pe o le au onanga lava lea ina ia whaatele le malamalama o le mamalu I le tunuu, ni mea mawhaia na fisosoani ai. IASF Silly, feel free to ring me on 027-837-8480. Ai o ise mi whaia sina pisi wa pisi lava ia atu wai foi le tali atu ia malia ia on sai mai lava pe emaili mai foi on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele malolonga le fiafi ia soifua ma ia manuia. Pena fo I lau whiunga le whaletua, manuia malolonga I ngā Gagaifo Faiva, ya, ma pena fo I sa ili bandosi o wanga luenga le aso taiao. Looking forward to catching up with you next week at the same time. I le polo Kalambe malu le fale, ya, whasuifua ia, ma ia manuia. Ia le nā Samoa tō whafunga mai, tā walunga tuai fo I le polo Kalambe ma le whapoponga le nei mai aso, malu le fale, e malu fo I fafu, al suenga o tātou fale, le mō kesi, e te tau na ewa au le whaletua ia e mele, whaiwhewtanga inga, ia, whatasi ai ma le tūlanga lo iai ia whaletupe, banking institutions or money institutions, whaiona whasosoani ia, e le whaletua. Sue se whaletupe tala whea ngai le lei. E mawailau mō kesi, ai usi mai o le whaafonga, o le whaapoponga o tātou telefou, I vai whanua le Pasifika, male lalolangi, mai le tamaitai o Pomare, ya, Miriam Pomare, o le sui le Radio Samoa mai Australia. Patal fatu I se whapoponga o tala mai atunu e mamau, wapena fo I mare Pasifika mo le nei solua. E momo atu mai Amerika, wa toe fola mai le presidente o Amerika o Donald Trump, o le ato e wha atuai le tuuina o tariffs po la fonga I lunga o loa Mexico ma Kanata, ina wa mai asala tu tala noanga mataitai o ia atunu I le asona nafi. O ia la fonga e peo na fola mua e Trump, o le atu ina ile 25% le tiute I o loa umai aveane mai Mexico, ma le tele o loa mai Kanata, pe tai lau lewa whaaria I le mai o tala noanga taitai, o to e tau fia neire whai o ia la fonga mo le teminei, a ua mariri ane Mexico, o le a sapala iane le tusa ma le sefuru wafe, o fita Mexico I le tua oi, e waa I Mexico ma Amerika. O fita ia o le au lātou tau fia le anga iane o tangata e ulu fale I Amerika wha asoritura. Fono, o mariri ane foi Kanata le a wha mautura lātou sootanga I le Northern Borders ma wha muta loa ia mata upe au fiai whara au whasaina e meiso le whasiotio le whaita wafe o tangata Amerika ma le wha leanga ina o ainga ma community. I le mai o le urua I fōrasanga Trump e whaatatau I nei la fonga sa matua ingunguru le toa tele e meise fo isi I lana lava pāti ono le tūranga o awhianga o le aiai ia wha ai unga I tangata e meise o lea sa whiangai ma le inflation au lea o toe wha o popo atu ma le siitia o le tau o loa. Pai roe tolu suru asa o tau fia le tu mawai lea la fonga au mata I tue Amerika pe whatau nuina pito la au a isi ana pa anga wha pisinisi e lua au tādi ai se talanoanga Masaina. Mai Denmark, wa whinau marosi le pāremia o le atunu o Greenland e leo whatau inatu
ma ua wala awai de EU po le Union Europa ma ana paanga mo se fesoasoani pe a whai e whaavou pe le fina wane a Trump e whaoa ma pūlea lea motu. Saunora pare mio Denmark o Mette Frederiksen e le whairua inga matustara i pere seuma e le tei lavona ia langolangoina se manatu e tau whaasanga atu ia na paanga peitai a whai e whaavou pe a ia inga mamafa ia mai a Amerika e mana o miona tutu whaatasi matari atu. O Greenland o lo iei se vaenga tele le militeri a Amerika ai o se territorio Denmark ma o se paanga ua lewa a Amerika. O le masina taluai na whai se whamtaranga a Trump e mana o mia Greenland mo tūranga tau le puipuinga lau tele pe ita i tū mau pere whina o le pare mia o Greenland po le pare mia o Denmark o lo latu territory e le o fia whaatawina atu. Mai i Israelu, o le verso nei le wa whaatulanga e malanga nei le pare mia o Israelu Benjamin Netanyahu i Amerika e whaatala noa nisi o mata upu taua e meisora lato manu malo i le Hamas, le te atu i a Iran ma le whaalau teleina o so o tanga mātunu a lapi pe a whaiara lato whonu tanga ma le presidente o Amerika. Whai mai o le urua i whairua inga le a Trump ma se tai mai pafuatu Amerika i le whale pae taluna toetura i mai le tofi. O lo fina wane le Hamas o le a le whamatu uane isi pangota Israelu i le vaenga lua le marienga pe a whai e le whamutaina le taua ma ave ese mai vaenga awa Israelu mai Gaza. Wari putia le BBC o lo una i a fo i le isi vaenga o le whainga maroa Israelu le whaawau pea o le taua pe a mai a le whaataunuina o le vaenga mua le marienga le e te taua na mai e le amatanga o mati. E le o manino mai po o fea o tu wai Trump i le mata upre nei a wa o lewa na whaailoa e Amerika lo na lango ia Israelu ia a olo o fina u foi ia whaamuta ia le taua isa sa e tonu. I le Pasifika mai Indonesia, o le kulupu whaavau malo e tula i mua ia te taua tangata le Human Rights Watch wo lato tu watu se taru sanga ia Indonesia ia tau fia le soona whaalea o ngaina o ia te tau West Papua. O le presidente le atunu Prabowo Subianto whatu ase lau waso talu o na presidente a ua wala au iei le kulupu lea ina ia whaamuta ia le mautau sanga o whainga whailonga lanu o amionga e whaamaina i tangata ma sa wanga i tangata o Indigenous Papuans. Whamai a lātou e mana na o le whainga malo i o lātou whaalolongia ia te tau o tangata whaapero lātou si o manga. O lo wala au fo i le kulupu le whainga malo ina ia ave sea sa o lo i runga o le au whaasara lau matu stala mai atunu i whafo e asia sia tuai le tru. Whai maise so upo le whainga malo o Subianto, o lo ilo nei le whainga malo nisi o mata upu a toai ma wheso soani e ono whaamatu wane. Tala muri mai fiti, ua fola mai na matanga rengo le soifua maraloi na fiti le pepesi o le tenki Faiva i le atunu i le Western Division, ma o sidia ma le rua se lau tangata fia. E tolu i tu malo le whaitulea i le Western Division, ma o i o lo to tele i le awa a fia mai le se furu tausanga i le rua se furu iwa tausanga le mātutua. Whai mai le matanga renga e iei fuafuanga ua a mata whaatino ma ua longo i na fo i le atunu i a lau si la fia le atulanga. O le tenki Faiva e a fua i aunga pe o le fulu e masani o na fiai tangata i le lua anga i atu i le fitu o aso. I o tala nara video Samoa mai atunu e mamamara Pasifika mo le nei au auri. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
Jalo whanawā tia roa, ua te tawai na neile o unanga e veni, mo whaktaunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Lo e whafonga le tautua mo oe le se ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima i watonu a boi au ki lani. Ia, malei a tau o savea, se yuli i le nei fo i a ua uli o le o ngā tonu o le vai aso. Aftai le tua, ua ngā Gagaifo fo i Faiva o le atunu, sa ngā pati ai na ua ngā ngae le lai le tae ao i o mālausu fo i Samoa. Aftai o lo o mawai atu. Ia, o le ua ngai fo i Mauta Malawa, taimi o le koloki o le kāta, saini i fo i. Ia, masauni atu e lo, nisi ua ngai le bus stop, ia, nisi fo i. Ia, ua ngai o lātou sā. Ia, o le tatalo le i atou sa vea i ate oe. Ina ia e saunga le mui lunga le ala, tu ua vanua fo i nisi o lātou whaunga ina lea mga ala, ma lea mga ala. Ia matau sisi i le tūlanga o le sausawa whātulanga ina. Awe ke fia ai pampaku lunga le awala. Keep a safe distance of following another car in the front of you. Ai wai fua le ia le distance. Nga i le sausawa lea wei lau tabale. Ia, ma e tū ma wa ava. A fo le ku fa fo se ile ka va le luma. Ia la coloria susul pampala i luma. Kere vi fingi be fa pe nga hele uri o le sululu. Ina wo te ale lima wa ma nga vanga luenga. Ala tatu wo e momoli o tau i lo tau Mauta Malawa. Patalo fa lunga le api folinga. Tuna satele talo fa lava o matau nonu. Ia fa pe fo ile sunga ya Pio Lane. Joe Murray a melia fa moana o le foi lautusi o le autustusi uma leo o lo i lunga i. Ia va pena fo i a leu mangele o luma pauli o le sunga ia tai au fou le sunga tu le epa a fa fetai sua o le fa tonu sili o le tatou a si ufonga o le tai au fou. Ia ma le tatou wala atal na mai Long Beach i California le foi o mafuta ia mai foi lona tau au lango mai i le tautua ale si ufonga Samoa i Aukilani New Zealand ma le Port Columbia le atau o Savea ia ma le Gagaifo Faiva o le atunu fatalo fatu ia faftai ia tai au fou tu le epa ia ma lau tau foi au foi ngaluenga o lo mawhai ona longo pui ali iai i le pa ia maulunga o le tātou tino o lalam papa au i LA i California li United States tele i o kako kalamali o le tātou tala doa fo iai i lea taimi ma lea taimi e winga i mea le tutupu mai Amerika taimi le nei le fato a lua vai aso tua ino si a lava Trump ia ma lātou tangata ia ua whaatulai mai o nisi sa iai titono le malo ma le whainga malo le federale. Some of the biggest names as watchdogs, inspector generals in the federal government have now been sacked. Ala me utula imai. Oka okai me sinonga. Donald, there is a process that needs to be followed. There is law that needs to be adhered to. Protocols at the town e ia ma awala e mwhai ona whaate astangata. La mena whaake e kankele i sianga sala. Nisha Moli, tala whalava, alole se fumria, ia whape auto umalawa Alex Marcelino, Louis Kunwayu, ia whape foiso Ula McCormick, ia oile si lea, talo whai. Malo, Greater Leo o Alfred Pusutui, whai e se maari fu ia ingo iskanga kangei. Franco Silia, talo falava malole so fumria. Ia va pena fu i Angel Muhammad. Oile Nathaniel talo fa. Alole so fumria ile nei fu mang. O to fa foga ile fa ma ile le wo so bai fiki. O le donkey fever. O le fever le asing. Nga ko fo ye o ki e pa ko le asing. A ko fo kis ile asing ile la. Also ma ye ma le fa mai o le donkey fever o le tele yo o me o ngase ma fu yo la le lava ele i mo wa se
se vai fofo, po se vai la au, po se tui o le kale vivingi na e pupu Samoa. E ma fua mai le o fua ka alo i mkua moa makoa. Manua ni niva ta alofa lava. Ia, whapea fo i oi si vaenga lea. Tufal tātou por kalame. E nei e mwhai fo i sunga ia sui le i ataua. Alole soi fua mruia. O mai lea. Ia auto umalama o lo ilunga. Whaisi tō tele o tō lo ilunga le tātou. Apia fo linga. Ia mese fo le tātou YouTube channel. Fa malo tuai le au whainga alwenga la tātou o e tāre pese. Fa maduia tuai ia te oe i lauti ti e atu na ia saunga le mo ma le tau nuu ma le manuia i lao mamaota ina ua maea. I au tau Faiva. Manga Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo i asa lulu.
love that king. Esta mai pela música. Don't be good looks. Say something like you mean it. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Tanata, I let in my fire.
tangata Aile I mawhai talulo ualofa Naule atu wana tesi La fia mea uma Ayavia o etoea soleana Use umalo leta utayo levasa Atono lava etoea ise si faina Leotala atangata Aile I mawhai talulo ualofa Naule atu wana tesi La fia mea uma When you shake a radio Samoa Lua lua mai Washington mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa. Ola fa foga te tua mo oil si foga Samoa Radio Samoa so liba I vetolu a moi au kilani mo le atua sa verse yuli le dei fo ia wa uli o le aso lulu o ngā tutonu o le vai aso ia fa tafiti fo I le aso tai au fa malo atu le ngā lulu I le pa ia maulunga o le tatu o tino wa lava tiu te sa whea ngai mo au tau le dei aso ia le mwhai o na whaangaloi nei le lofa maleanga le lei o le atua. Ai, o le ua whaafonga le tunu, ua tali malama le sunga, I le la auli o le mali atoa, I le asoana le lama na nafi. E tu sai ma le tūlanga o lo iai ngase o malo, o lo whengai mo le tātou tunu. Tolu I tu, lua I tu, ale whatuatua I le atua Samoa o tasi. Tai il sa whapito ma le tupai tai pārebia I le isi vaenga, tō sifuru ma le tō lima. Tai le sunga le tai whono, ma o le tai who I le nā le vaenga. Lona lua, le whatuatua I le atua Samoa o tasi le sunga le lauli ale mali ato le wotea polota I vau fosi Schmidt, ma le lua sifuru, o sui fai pule o loo iai. Ia e te tai le sunga tu le epa. I le hero pipi, ma fai pule sfun ma le valu o loo iai le teimi le nei. O le anganga moni o le sunga ia la uli, peo na ia soundua. Ia tātou telefou ma le sui o le Radio Samoa, ia pia le sunga tu man vao au tanga vaia, tipi au tanga vaia. E le ai se wha boe o iai e whatu se lafo, e whata ape ele paramene. Ma toi ti ngā ina I o tātou tangata. E a ngā I e whai se whai ngā pālonta lau tele whaatope a snap election. Awa o le mele nā. Na manatu I ai le tamaita I pāremia. Ua ia nofo tāpena ma sauni o le a lava le me o mai. Pa o se lafo e whatu ina ia whaata ape le pāremene. O ia o le a whaia le lafo le nā. Pe ave foi le bata upu le whaamsinonga, ele o se nganga le nao le sunga la uli o iai. Ai o le sauranga le sunga tu lepa. Ele o nofo I fo I lato. O se tūlanga fo I le nā I le whinaunga le tūlafono, o lo o mafau fau iai, e tau no o iai le mata upu le nei. Ai pe o no whai atu I le teimi o sola. Ole nau ta inga lea o lo o iai le teimi le nei. E tele tu la fono ma mata upu ta ua ma lea ngā na au mai le manifesto ma le manu lau ti. Ale whaatua I le atua Samoa kua tasi. Na mana nao, ma tasi ai le tō whāma le tau. Ina ia whaatino, ma wa I atu. I lunga o lo mā mea e te tau o na whaatino ma whaatau nu. Pangalea, leo walutia I puawa.
O le mana onga lai tau na whai le teimi le nei peo no a watu pea. O le tali tonunga o le fionga le fonga fitalai. E ma whai lava ona ngā ioi le malo. I whai numera ia. Ma o le ala fo le nā. Wana le fasiringi ai le fautuanga. Mai i le Supreme Court pa o le whaapsinonga mawalunga. Ina ia whaia. Se whai unga e tusai ma le whaatea ese. O le tabai tai pāremia ma isi whaipule o minsta e to lima. O le ala fo i lea la ina o whaia tupea. Lango leo le amatua i umia le taimi whaato ato usui le fono. Whaato ato usui le fono le aso lus fulma limo masina le nei. It is a long time, but the Commission of Parliament has already agreed to that schedule and that parliamentary calendar. Tele lola po le ale me wale ona umi ona tatia whapea. Whaato ato usui la ia leo le fono husu o Samoa malana parliamente. Ai tele tu la fono e te tau ona wha ngā solo loa ona pasia. Tau nōr sunga e lauri. La tau te lango pea. O lono winga la. O le teimene nei ele o te tau ona malolo le fono. Tulau le whae unga uma na whaia le fionga te fonga fitalai whapea fōi le sa whapito ia ma le sunga e tu lepa. Wai pe o la tau ia o le komisi lea wha pāremene e sila i ngā ruenga ale pāremene ma aso ma taimi e usuia ai le fono. O lona winga la. O le komisi fo i lea na la tau mua malama le lei. I taimi o fonotanga ma aso e usu ai le fono. I le taimi lea na malanga taamilo ai ia le whaatutua i le tua Samoa o tasi. A o le FEB tu le epa ma le mongi ma lato o mawhamai. O lai ka whao ai e le se fono o whaia. O le eva na lato wiloa ma malama le lei o le komisi lea na lato wiloa. E le ai se fono e whaia. A o le whaavale ina la o la ngona o tangata whapea o lai ta whamusu e tupe. Ai le o sui se fono. They have already knew that. That's why foi. Toi foi tua la utala. Ina ia awai nei whaavale ina le tō whaama le whautanga a le whaafonga le tunu. Nei lo le lei. Dea la o lewa na sao notu le pa. O lewa na mātou fia fono. Ai le eise fono usua. O usuia leanga o lae tā whawhau masu e tupe tangata i ei whafu. A o lewa na lātou iloa. O ia leisi no foa malisi to e se ei i le komisi lea. Ale pale mene. E malama lamba ai i le ka lena o ngā ruenga ma usu ngā fono ma taimi e wha. Tino ai le fono le pale mene. So you see, ladies and gentlemen, e maua le tulimanu. Maua le lei i le tulimanu. O le whainga i o tala e whaolo a tau ai le tunu. Toi fo i maila o tala i le sao noanga le sunga i le nauli le mari toa. Lo i ailo na nau ta inga e whao ngā atu le whainu mera. Ala auli ma le to lua se fulu. Whape nā fo i ma se whautanga le sunga atu le epa malana se fulu ma le malu. Ai mana tua la, a pasia tu la fono ne o tu la fono na whaia e tu le epa malana vaenga i lona vai tau. O lona winga, ele mana o mi ai la na whainu mera. E pasi ai tu la fono ia na la tu whaia whaatope lau. O maua mai Samoa. O malama ma manino le le i le mata upulea. Awa, la tu te le lango ina. Se te unga po le whaasolomuli. O pili ia e tolu na la tu pasi a whaatope a o le i o i tu ale pale mene. E tā pena mai lan whainga palonto le lua whelua sfumartas. So, you see, Madam Prime Minister, it is time to action now. Use Lauli's 20 votes to pass legislation right now.
You don't need the 18 of them from Tuilepa, because there were the laws and legislations and acts of parliament that they wrote and passed in emergency. Ta ua le nā, o le whaafonga mai, male mana malama o le atunu, I mea o te pese atu wai, a waileanga tau, a whai wale o le whaamsinonga, e whaamatala mai le vaenga, o le whaavae, na teu ina le lua fesifun maleiva, o tula fono o whainga palota, ia na ane lola ia le whaile atunu. Whaile tula fono ina ia manuia le atunu, ma ngā ilo iluma ngā luenga tau na whaatino. Wha ngā atu. Ne whainu mera e pasi ai tula fono na e tolu. Whainga palota. Le palota atu I fafo, a wale mawhai o na whai, tu I seisi teimi. O le mea siri o le nā ua whaatanga o na le stala atu online tangata. Ai malanga atu pea I Samoa. E whai le lato biometrics, pu eina o lato wata male lolomi ina o lato lo filima. Mawhai ei male lato pānota I Samoa. A o lea ua amata o na mātangatanga mai. E le whapea o mai loi le teimi e tasi o le liba tau sanga pingi loi le amakanga. Mawhai uma nā mea. You have to take it phase by phase from one stage to another stage. Building a prototype model. Sina vaenga e mawhai o na iai le mea o le upu e ta o le control pe awha ye whaia. Ia se experiment fa scientisi. A science experiment. You have the model, you have the prototype, and a control number. E fua iai le baba ai ma le sisila e peo se whaatita inga le nā. Wa ifo le tolu se lau o tātou tabati nā skol sipi fiti. Wha o ngā le nā nu mera e le titi e mawhai o na tau fiofi. Ma whaaton tonu. E a mata ai se whainga whaatai tai fo I lea o le mwhai o na palo tātu. Le nai lata ane le usapi I le tātou o tunu I Samoa. At least we can start somewhere. I se whaateita inga o le whalongolongo mai ai. Awa, ia manatua. Le foi o sao no le sunga lauri le mali atua. Te tau foi o na whao ngā. Lana lua se fulu ma le sifun ma le lima o lo iai. I a ao le tamaitai pāle mia le sa whaapito. E pasi ai le talo le tupe. Let's go and pass that piece of legislation. It is one of the most crucial time. It is the budget for 2025 and 2026. Mea nai tau na pasia I le teimi le nei nei ia wha ioi pea le afi. So that government and parliament continues to move forward. Awa nei toa mea whaporokiki ai toa atuai. Ma le lumanai, ma le manuia o Polokalame, ma le soifua o ta ngata lau tele o le atunu. I won't be surprised. E le whate ia utu I le me ipe a te ua tātou whanongolongo atu le vai aso le. O la ngona uma ia ma whina ngalo ia o le atunu o lo o iai. Lea fo ia te tau ona whaia iai se whautanga a I la tau nei e tau tolu. Whionga te mai tai pandemia. Sunga la uli ala mali e toa. Ma le sunga i atu lepa. Ma le whionga I le whongftalai. Let's move on. Io, I le toi whaatalitali fōi. I ni tūlanga o tau lumanga o lipoti e tolus fulmarifitu mai matanga luanga ese. Ma komiti whaapale mene na o e su ele mea lea. Lea umana mali lia I ai le tolu lea. Ma le whionga le whongftalai.
Whātū le lafo e le fionga le tamaita I pāremia. Talia umali poti ia, tōrus fuma le fitu. Tātou se. Se e le sao Samoa. Nā la leanga o le whautuanga leo watu e le atau sa vea. Tātou se e whao ngā whainu mera ia. La uli, ma le fionga le sa whapito. O tino lava e tasi o le whatutua e le atua Samoa o tasi. Tu la fono whamsinonga. Ina ia awane I toe lua hulu o le whamsinonga. Ai ia tasi I lalo le whamsinonga. Maua lunga, the Supreme Court is supreme. Ai whaamalu malu I ngā luenga le whamsinonga o whanua maswafa. Awai le masa si o la wali I e tos fulvalu e si se liba. Lātou te lango ina. Lango tu la wholo na lātou pasia. Ia whātou maote le whamsinonga whanua maswafa. Aua nei to ia le whamsinonga o sori ngā tu la whono ma le Supreme Court. Aia. Lele ua mālili e. Ua umana sao noa mpa ulusunga le pari tele. John taima le langi ia file. O le atoe whafoi mai. Le tu la whono whawai o le awhi visalau valus fulma le tats. Ina ia mawhai o na toi whaatino ai ngā wenga le whaamsinonga ua lewa o na toa. Ma ia whaatutusa ai. E ustai. Ma olo o iai le whaamalumalunga le fionga. Ile whaamsinosili. Chief Justice Satiu Simativa Perese. O na ala ia lea. O na toe tatalai leo lea ia tatau o Samoa. Ina ua mai ale ulua I su enga o se mata upu. O ngase. O le atunu ui whanua mo na suafa maana mea sina. A vandoa ai e toe foi e ilo talo sanga apili. Ile Court of Appeal. O tau wawa ai. Nai lo le mele na mai e nei e whaatu maoti. Le whaamsinonga o whanua masuafa ma palu whaasapasui ai. Ma toe la langa mai I lunga. Whaamsinonga o ta I se lau tau sanga ua mai o na whaia I unga. Ua tau whawha mai ti asa. E na lātou lo tea. Ma whaamsinoina ia mata upu. Awa ngā le kau le me whai. Ngā le toto masaa. Aisea. Ma fua mai. I le whaamalia ina o loto tangata na whaia le tula whono lea. Ni mata upu na whaia ina popo ai. I le fia se furu tau sanga ua tuana I atu. Ma manatu ai loa. Ina ia toi whātus tula whono. E toi la langa umai mea ia. Awane, sorry wefa. Aia. Alalale na whaatawo ina I antea. Le saunoanga le sunga I la uli le mari toa. He is prepared to compromise. Pulena. He's prepared to compromise and pass legislation by using the number that he holds in his hand. 20 plus now FEB. The Safapito's 15. Walawa le na whainumera e pasi e loa. Tula fono e te tau na whaatino. Whalongo le saunoanga al sunga lauli no upu le so manafi. I am still here rendering support to the Prime Minister and her cabinet
although not completed, because it's only complete a toa le lei le kapeneta pe a abatu faipule ia le lango faipule ia mani faipule lango posuia faipule associate ministers ne mele le no faia tu ai lele ua ngā solo atu, e ti ngāo na vāle fo ngā vā. I le vāo fio me ma le sunga la uli ala mali atua. I to tonu lava la tau ia. O, ma ta upu wha le tui, ma wha whai, o vaenga wha whai. Neu whai mai. O to ono i le to valu sui fau. Ua ofo i dātu. Ma ua le stala nei, mo le pāti o le whātua i le tua Samoa utas. Can you believe that? E te tali tonu le matautia. O lea lava e wālwhungatia, ma whesoua ina ma le mautonu i le tūlangolo i ai, upu whai o malo, a o lele wa ulu fale mai. Toa valu ea, ia sui fau wa mai e le stala e fia tāmu mo e wata pena vave. Nala le nāia lai ona uwhai atu Samu. E ui lava ua vela uli ma nifo tuli manu ma tili a moli. Tui ai tua ma papa tua o tangata e loto leanga i ai. Ma lau i ai le leanga ato toa, tua inga, pepelo, tau whaavalea. Nga oi, o a umatalo lo whaie. A o lea, e lo lofi atu pēa tangata. Sui anga waa. Lewa sao noa sunga lauli, e ei se taimi, o lewa latu tali aina, e sui nei e to valu. Sui e to valu e fau. O lo i ahi pēa le latu lango sua. Ile a inga ma le ingoa o le whātua tua, pēa ile tua, ina ia tasi Samoa. New candidates are now vying to register despite the fallout between members of the same caucus and same political party that is now two fractions and two sides within the Parliament of Samoa. New candidates coming to be registered for the whātua tua, i le tua Samoa watas. Now that is a great sign. Mea se whai longa ma tau tia le nā. E loai, o lo o iai pēa le lango sua. Lano o mafua i o na vaveta penanga. Wa ngā i ma Yesu i tau vā ia ina i alestaleina i lantou. In case there is a snap election or an early election then expected. So le, ko iau leo fo le mele, ai a whaafafonga le iele tunu o mamāna malama le iele mele. Ona e loa leo, ai, so le, e ti ngā na vevesi. A o leo ua ulu fale mai isi, e to avalu e mana na o e tamu mo e lalo le fua. O le a inga whantutu e le tua Samoa watasi. Ne i mea ane lava. O sui le mafofau o le fionga le tamaita i panemia whapea. O le a le pasia tu la whanu nei. O na toa leo ngā luenga le panemene. Ma tilo fia i loa. Wa le eise whatutuanga ua ta tau ma ono mea
Ona fautuaina le fionga I le au mamalu o le malo. Fata apel parliament. Fair enough. Ala na uwhaiantu wa mana I o faulena. Awa o le fiu lava tātou te whaatalitali atu. It's for the sake of every Samoan, not only in Samoan, but the diaspora internationally of all Samoans that live outside of Samoa. And I'm talking about the diaspora of our people from Samoa here in Aotearoa, in Australia, Hawaii, and the 50 states of the United States of America, Europe, the Asian countries, China, Japan, you name it. Wa tumu le lalulangi, mawainga ese o le kelope. I mea ua nonofo I Samoa, ma whaalongolongo atu pea. Susu o atu lona whaamalama, whailana tautua o le aitau malele. Manuti mo moia, le fatu ma le nganga pe a tilo atu, ma mata atu, ma whaalongolongo atu, ma pupula atu. I mea o lo o tutupu mai lo tātou atunu pele I Samoa. O matua I tali I lava tangata, me se lava I lātou te langolongoina le laitu vai le sunga tulepa. Wa matua I ata makiulu su pati mapo na whaaliu ma whaatau pati le ti Apollo. Yo, whamai mate ai. Ea se mate maatonga. Talo whae. Ei le aua lai whai ai. Le au sauno I el sunga laulu el maritoa. Whaau ngā atu. Le whainu mera pēr whau whina ngalo I lau whionga el te mai tai pānemia. Let's move on. Talia ina fo I le sunga lauli ai inga ua au maia le whaamasinonga e ui ina ua mai au na whaamanino atu. Criminal Procedures Act 2016. With the sanctions and also the conditions imposed on the bail of Lauli. Ai inga watu inantu. Ai na whaamaliina ai inga na. I le saunoanga ale fionga I le stala, male sui le stala. Po o le pule sili o mata upu tau whaamsinonga I le atunu uantoa. Le sunga le pali. O le manatu te ua sola lauli. Sola I whea. Sola le masinga pe sola I seisi pāngeka. Ja. O le whai unga lavana nā ia. A le fionga e te maitai. Whamasino. Mai le. Ei fo I sesi nā te whai te oina. Nā ona tātou tala noa. We have the expression of freedom. Freedom of expression. Freedom of speech. Tātou te leo soli ai. Mata uleanga ai se tamali anga o se tasi. No. It is our own and my own qualified opinion. Ole manatu ole nā I ole atou wa savea. Ina ia manino malamalama. Le nei mata upu. O whea a sola I ei lauli. O le tangata nu o Samoa. O le onga o langa atoa ma le tautua o Samoa. O lona ainga o Samoa, nono fo I lava.
O lana tautua o lo whaatino o Samoa. Tangata anu o Samoa. O lona to alua ma le whanau no no fuai Samoa. O ana pisi nisi mana atinae. O whaato anga malafu manu. O Samoa. A o le manatu leisi tu te te e sola la uli ai le sau e tali i ona morianga. Te te ofu te te. O le te tai longa sinia la wiloa. I le pale mene mau pufai o malo e nofo i la vai Samoa. E le aise me ta o se solo soltai. Talia la uli lo na lo sei di les forelia o le taina le fa. Talia fo e la uli le to sau i lunga o le social media. Se i vanga na o fe sitting ia o ia i lona tu langa faa taita i fono o le vaenga fa fai. O le fa tua i le tua Samoa o tas. So, he has to be refrained and prohibited with going on any social media platform. But within his capacity as the chairman of a political caucus or party, he can still speak about those matters. A le veai la o i o le te whono o se pati Faiva se vaenga tō tele. E mwhai ai lana ai a te tau. Ona sau noa i ona tiu te whati te whono. Ai leo ni mata upu tau le whamsinonga. Mai nā te talia ina fo i ne i awane i toi tala noa inisi o mori maua leo leo. Ai tala noa la uli e lona sao ma lona ami o tonu ma le ami o tonu wa le tua. Tātou tā lia la ia leo lupe maunu. A wā o le asfarele nei. E toi whātū longa ngai. Tālo whai. Ai. A umatu le si mea e toi whāpopo i fo mai ei mai si mea for my alternative charges. A le whamari eina i uluwai morianga, original charges, then they can use alternative charges. O tōsi le fia bera e tau alternative charges. A ua le whamari eina, le whamsinonga, masolo ia. Matafi e sea, ulua i morianga ia. Ona eila ia le oisi morianga whaapopo e uso e tau ainga i o i morianga ia ua le whamonia. So you see, they have pulled out everything. Guns. I vau toi manatu me e te ole pese fore, Guns and Roses. Guns, machetes, whatever weapons they can on him, they pull it up. Okay. Ya, o te ata. Ma avantu ai ia le nganga le whaamaruti. Ma whaamaruti au i le tunu oe meise fo i le usu. Ata. Fia o mai le aso le whamsinonga. Le aso na tātou ta talo ai ina ia whatino le whamsinonga leo. Bring it on. E le toe mawhai ei, ona toe alo malafi, mau fiofi whaamanunga se stangata le mea ta upu leo. A wai a fua uma mai lava i leo te o tu au. Ta fefe iau si mai le whaafunga. E nisi o tātou whaasalunga.
whapisinisi ia whapea fo'i a tātou tala I vai whanua. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo'i ma tuipui o le whanau witi o tuipui le COVID-19 mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whapea ma tuipui o le flu ma la au telefoni 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa e taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive I Manukau City. In this update, politicians at Waitangi weren't pulling their punches on the pie today during a pōwhiri offering more than its fair share of controversy. Political editor Jason Walls has more. And we've got our values right on crime. A tough day at the office for Samoa, having his microphone taken by protesters not once, but twice during his speech. Green MP Tiano Tuiono was not impressed with the words Seymour did get to speak. The bar's so low, I might need a shovel to get lower. And Shane Jones used his speech to draw a line in the sand. There will be no support from my leader, myself and our party for the Treaty of Waitangi Principles Bill ever to become law. And New Zealand First Minister Shane Jones told media after the pōwhiri he wasn't impressed by the attempts to silence David Seymour. Look, I understand it's theatre, but let's be honest with each other. The Tai Tokera is not that weak that it can't tolerate a speech full of things that obviously were designed to rile the crowd. The ACT leader says the microphone being taken off him might have suppressed his speech, but not his ideas. We are doing more to solve some of the challenges for all young New Zealanders, including young Māori, than perhaps some of the people who could only turn their back or take away microphones today. Kiwi Bank says the latest unemployment figures are ugly, but in line with expectations. The unemployment rate rose to 5.1% in the December quarter, the highest it's been since September 2020. Chief Economist Jared Kerr says the Reserve Bank needs to do more to put New Zealand into recovery mode. Interest rates are still restrictive. They're restraining households, they're restraining businesses. We're seeing it in the labour market. It's time to take some of that pressure off. Donald Trump's suggestion he could take over Gaza casts a shadow on hopes for a two-state solution. The US president said today Palestinians could be resettled and the US could redevelop the territory. Otago University politics professor Robert Patman says one problem is the lack of any clarity on Benjamin Netanyahu's end goal. It doesn't seem like Mr. Trump is actually applying too much thinking about how can tensions in the region be resolved as opposed to transplanting them elsewhere. That's news. In sport, the return of veteran All Blacks playmaker Beauden Barrett is being felt at the Blues as they plot their defence of the Super Rugby Pacific title. The first five jumper will be hotly contested, with fellow internationals Stephen Perofeta and Harry Plummer also options at 10.
Barrett missed last year's title-winning run while on sabbatical in Japan. Cotter says the 2015 World Cup winner has come with an open mind, wanting to understand what made last year a success. The training sessions, you can see those micro chats are going really well between key players around how we drive the game and how we can vary it as well. So, and having Bodie back in, after last year, he wasn't with us, and it's good to have his brain on in and around us as well. Silver Ferns coach Dame Nolene Todua has declared their training camp in Sydney a success. A wider squad has returned home after spending 9 days training with Grace Weke's New South Wales Swifts. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Alena, nai fianga sui filoi o le nei o fiafi o le asolulu ina was fulu maletasi minute ia o le te ai nei ia le tu la e ono. O le po sa o mafuta mai ai i le polo kalame o le vau filifili o le tunu ia pa o le telefo i sulu e mo ai fingota. Ma le au malu manongi o le nono. O se te mo fo le o batu to e felo i e mata mama tu o le tunu. O le te mama tu o ia vai pua.
Whapena fo ia le tō whae le matua ia tui pea. Mai Australia, ia whapena fo ia le ftilenga a sa le aula. Alofi pō. Ia malo o whatau waa i le pō na pō. Na tatala ila ia leo le leina. Ia wafo ia upuna mai le tō ina matua. Na whai eila na tō wha i upu nei. O le wa solo le falute. Aua e te anu i le langi. Aua e te atu matangi. Pe e te anu i le matangi. Aua e te whaasili au pule. Aua e te aa i le tui. O upu umaia. I le finangalo le tamaa. E aunga uma i le metas. O le tangata wha mawalunga. O le anu i le langi. Pe o te anu i langi. Ua e le loa le tua. Ua e fai i le tua. A leo le nafo. Ua e fai i suli o le tua. O le au whainga aluenga tutofi. O fai whea. A whai fo i e te anu i le langi. A e wheanu i le langi. A e pupula i lunga. Nā rau mana e wheangu i le langi. Tula ulu whaafunga mai le tunu. E tu mai i la lo ulu. A e toi te ulu mai i a wheanunga pisi i au fōlinga po lo ulu fo. Lale winga o le nā mea. Aua tātou te upu vale i le atua. Ma au na ua to tofi e le atua. Ia po o ni tai fo i longa o le tātou tunu. A e wheanu fo i le matangi. O le i tū e sau wai le matangi ma sau wai le saviri. E to e sau fo i. Le matangi ma au mai whaua. Ma pisi ai o fufonga. Ia po o whela. Watu whafonga le tunu. Whaso badai le nai le po na po. Telere i la tau. Ina o tatala le tātou leina. Sa whaso mai ai. Whaita wafe maafe tangata. Ina ua mai ia le porokalame le po na po. Mo le tuaile ngang whaftai, ta mamtua ia vaipua, to whaerengo mamtua ia tuipea, ia whapena fo i se whautanga, i le ftelenga, ia sale aula, alofi pō pe i rua. Le fantasi mai ia le uso ia seao ma lo, i le pō ana pō. A sa matua i matango fie, ia le tūlanga sa talando i nai. Ia, ma le si vaenga siri o na tau. I le ono se fulu ma le ono tau sanga o le ftelenga i le ngā matua i atu i pea. Ai wabai le ula kele le koinga. Ai toe alu tālana te tau. Ma whaifo le langi te tau ma le langi malo fie o le tamā matua. O le toi ina. O le toi ina matua o matua lana tofa. Pati patia ele po ana po ina ua ola le tangata wa sulu foi me whainga luenga maa uta a le fionga ile matua o Faiva le sunga ya sua watu elfa malo o le tātou porkalame ma unei le ia tau savea i le loto tele o le tō whaerengo a matua ia tui pea lea o le tau te whaafonga iai o ia lea o lo o whaaleo ina ma fonga ina e le ngata i a tātou porkalame ia o le wawhirifili ia ma le awa malu manong
Ia ai whapena fo ia tātou wala ngā upu. Ma tātou talatu. Watul whamalo. Ia le soifua. E whao ngā i le atua i ana mea lofa i le ngana. Tū maleanga. Ia ai maise foi. O le mātou to'o ma le waftalai. E tausi ai le pa i ainga. Ma lantou tama. Ia whapea foi le mamalu le kalesia. Se a tau iei tangata. E o lo lātou mātutua ma le soifua i tausanga ma ale ia. O le tino. Ua ilang o fie. Io. Wa matana le to iei a anu foi le o le tino ma anu ngase. Toi o pau me ia e taupe. Congratulations to Pea. Ya umi le soifua e umi aina mata ma e wawa ai ma enjoy le la eisi liko Samoa malana malofi mana tua foi na pauai o langi o le atunu. O le langi e whapui o le tau e ma le langi o le wala au o le atua e le soifua o le tangata. Ia ne na. E whaari waita taua a le a foi a le tau whaeling o amtua ia tuipea. Ai o whai atu. Lea la ua baua todua i le pāanga tō tino a la vea. O whato le matu tama. O le mkua i ula ala ko inga le nei. Stangata e lau i loa tele i le e kalesia Yesu Keriso lau pu iwa asunga tai. Ona o le tele ona to finga maua lunga sa iai. Au se tangata fo i sa malama ma ve masiri anga i le to tele o to of te lai o le atunu. E suru ma i mātou whale. I lo mātou tama. Mai malama le i ai le to tele o tangata lai whaalongolongo mai. Nātou e malama le ia tanga lo matua la vea pala e sina. Ea. Wa nofo le to ina vai mai lana whanau e to tele. Wa uma na tata tama whaasolo i teine. Wa uma. Whaasolo i tei to alua. Ma e mau paolo mai i tonu o le ainga le nei. A wai tupunga mai in tangata na la e le. Yo, o le tō tele o mātua mato ina ba. E tata uma malu ma lātou pēr. O na motu lo lea mo sina vai teimi. Ai tū lai mai lo malei a tau a savea. Whai lo maritala. O le a toe la langa. Da ngā luenga o le la ei o Samoa i tono o le tātou ainga. Ia na mua lo le ta oto i a savea. Fato a fa solo uba mai loa mauso mo na tua whawhine. Lea o ia lātou whanau ma mātou whanau. Ua fa solo uma i leo. A lea nofo lava le mātou tamā. Ma tilo pēr i nei mea o lo whai. Na tonu ai lo i lona loto. A wafo i le mawhai. Le mawhai o na toe ta oto mawhai fo se langi tau o le toina. Leango le whape nei o mātu ia fofonga o tai o le e kalesia. Ia, sola mai lo i New Zealand. Sau lo ta oto si o mātu ta mā. Uono se furu mon tupu o na tausang. Uono se furu lua. O whai atu tālo whai, o toi wha manatu mai i a teau. E tui pēa. Le tāu o tele o le tatau ma le anga nuu lea Samoa, o tātou wō mai ma au mai i whafu. O le tilo na matai i lona to o ma lona fue ma le tele o tau sanga ma mea o lo whea ngai pēa mai lato. A le tā ina le tatau. To ina ia. A le la ei. E tu salava po o matua le soifua. E matua le atoa toa ma le lei atoa lana tautua.
malona vato to of talai i le fue ma le launga Samoa. Ile na, nga o manga sau kangi ya kulo so fa malolo o maun kofinga. Au te sau le vai tau na o tu o mai a onga o University mai Australia. Ja, malolo mai. Au sau, so le le kinge Maori ala kamala e kausia langa pea. Na utau nu ai Samoa fatu mama. Tau tongi lo pasese mo fain. Alu ngeia mai lo ko inga lai. No, la kausia le si finge Maori langa pea New Zealand. Wake isi ko inga o la e kolo solo fole le wa o matua le to ina wa ilango fie no na tino ma wa tinga ina i le taimina to oto ai. Wake isi lo makua e tui ko i marifai ko ai talatu ai tu mai machali mai Samoa mai buika fi yo dafa mai fere lo makua fere finge Maori le FEB le faka ele ngai lau pe ai ha ya pingi lo ngasi ko kuri solo le finge Maori e pinge e chali olengo fusul na matina o chali e te vai lo la tui lo vai ruli short o chali lo vai fusul na ya ela ka la fasi chali le finge ja, fatalo fatu. O le ua fio baila malo, sister e te vise Ioane, whaftai le tua. Wala o le vaso la wabute, ana tatala noa fo ile le tua. Wo le vava ai atu le lale le tele o fōringa. A lea la, whawhetai, o le ua toi maua le leile ava noa tātou e te lo alau lua whasila whai e fo i le nei. A wa uli. Ya fatalo fatu bale ngang fa lalo alo fo so ifumuia malo le ngadu due male tawatai ile nei yaso ya o nganga ifo ai Faiva le tatu to ia fa pena fo yo ta Faiva le to mama to lus ful minute ya ta mana va fo mata o ia balole so ifumuia te vise ya salva selo fio sa vea ya malo fo ile ngalu nei yaso ma so ifo la le pe fo sa to no lo Momenta so fa salonga nei so pa sai lava molo wa no malo fa tai fa mo sa mon bia ia ngaru ngole amatango le dei vai aso ya fa pena fo ini fo tanga sa nga ia lau sunga le tamai tai ya ma au mai fo ni fa lumanga ta te tala no ma fa so ia wale fa fonga mai fo ile tenu ai mai se ona yo tata mam tina matutua e anga i eile tāpolo kalame. E le ngata i lo lātou soifua pula la ngoto. Ai whapea fo i le vasenga o le awhai ngā luenga nātou te whātinoina lea tautua mōna i o tātou mātua. E ai ni whonutanga sa e iai le reiva yaso? Ia, o le tele lava whonutanga o le tauiloilo lea matali atu le tele o swinga lawa o mai I le au whainga luenga po i la tau ia ona kampani le e whaile au nanga ia nai e fo ia le strike po le temi whene matu atu nafi di tau langa e wala au ma whamanatu atu le kampani le wa aia ni se ona I tangata whainga luenga e mole tūlanga le wai le telo la tau taimi wasui ia whape fo I la tau roster o le tele o le saonga le mua o ia inga lawa whai nei e meso le whaatala noa ina o swinga lawa iai pe o le situ tele lawa na o lo tupune le tele o whaiwhainga luenga ua na le whaasau lawa wa le eise whaatala noa ma se so alau pule ina o nei tūlanga o lo o whaama oti tono lato collective po lato agreements ina na sainene tangata Ia, malo whaftai, ai mai se la le ngata I whontanga ia o lo o tū talanoa nei ai. E se vaenga o le tāpura kalame na tā talanoa mwhaasoa I le mata upulu nei. O le malmalama le lei I tū la whono. O le pui puinga o le saunga le mu. Soifua maloloina.
Ele ngata mo I lātou ta mamtina mātua o lo whatino ia I le aunanga. Ai maise fo I mo I lātou o lo o whaia ia le ngaluenga whasosoani le a. Not only to protect the elderlies, but also to protect the health and safety of those who perform this kind of work. Sa no tau te lo mele. Yes, so le wala saunoanga sa vea. Pe yo le afianga tele a le wa mawai ana tanga se whainga luenga. O le tele fo na le afianga o lo o mawai na tanga sa ia matua le ngati tono ainga o tono o mauto tanga sa matu fa pe fo tono fa le mai. Ona o le suyo tami whainga luenga le lava tanga sa whainga luenga ma le uti ia ma se fo yo le tele o na tanga sa le lato qualification pe se le lato silafia o tele na fa to na ina tanga sa I ona e mawalunga to lato songi ale wa au mai na tanga sa le o lava le lato training pe le o lava le ata mai por to mai felinga luenga ona afiela ia ona tanga sa masua pe yo tele na tanga sa o I taimi ole au nanga pa u ilalo po taimi fasa ele ai po la tomoenga ona ele mahasani na tanga se fowia po le vaenga ia wa mai e suye le vaenga ia wa leva ma selela so tomai lenga luenga Ia ole ala stulanga e o ia I pe afa pea ole o fa tutua na I the most qualified caregivers ai te o tupu mai se whana vela be I se tangata whainga aluenga e fau ai le I lava lona o auina ma le koleni ina I le whaatino ina o ia ngā aluenga pe tango atu I le lima o se lo matua e pa u le lo matua ngau le lima e ma ale ia pona I vi le lo matua mani whala vila whapena si sao no iei pe o iei matua o tele lava ia keise sewa iai ai le whapela o le a o nei tanga sa ia le whawhainga luenga whapea. Ia o la foi fo mai, e te le fo la taua ia tau e tau na iai I le ngā luenga. Ai te tau ona fua ia ngā luenga I ave iai ma. O le tele la o le taimi nei, o le ai e whai e whiutanga inga ma kampani nei. O nā watu lai whawhitau I lea. A whapea la lo tali ia ma titilo le ai te tau o tanga sa o mai le tu mai ia ole am failona so ave lunga pe ave oile employment relation wala e manino lava ia inga like tono collective po lato agreements ina saini po lato contracts ina saini ola ia lato roles po lato ngaluenga o ame tauna fai o a fo itu ele taona ona fasino lato e pui ele lato sanga le mufa pe fo ina tanga samatsu o le tele la maso fonsanga I fai nei ia o fasanga ile ma company nei e te fai lo atu ai e te tau ona aloa ia mautangia ia tulafono ia fatatia e pui ele ngasa lato company o tangasa whainga luenga ai mai se lawa nei tangasa ia lo whai atu ele au nanga Ia o le a le tāua o le toi tangai ma toi silsila o le board po le unifo I le tulanga leo o le employment contract po o employment agreement ina ia matua manino le leili tangata whainga aluenga I le job description ma leina mawai leina o le mele tauna e whaia ma le mele ele tauna e whaia o le awala le whaia le melea ia ai mai se lava la o le health and safety checks ina ia tāua pui le tangata lea matua pui a fo I ma o mala ngā ruenga le whatini pe e whio lolo lai la so I tono uni wala e whai matonga luenga e whaamana malama I la so le what do you call employment contracts le iai o ala tom sa whaioi o le ala so e asau o la le malama o le tele na sangasa I le o tono le uni ia e tu sa foi pe malama la so e fefe fo e tau sala pe whaale o atu ona e fefe te wasuli la so pe whaiti tia la so itu la
ngalului o le si tule e titilo ye o le tule le health and safety po saunga le mu wa tele atu lo le mele o le ye o le injuries physical injuries sa pe o le tulanga le wa tele na malifa ia na tanga senga lo tono sector le o le mental health ma le emotional well-being o tangata ona la o le tele o swinga lo wa iai o matua ai a fia ai o langa personal life so na tanga se fainga luenga ele ngasa it's tono fa fainga luenga ona yo la so a inga foi ona o sui taimi fainga luenga wa le fa sala noa e pe wa le sala so le o le tula le o le ai cases yo o vaswilunga le la foi fai cases mai si fa fainga luenga ona wa la so le mana ia le sa wa tanga sai I lato taimia sa saini ai. Ia. Ole si fisili sister te visele mta upule when these new people come on board tangata foula ia la mai nei nga lui. E o mai wa woman certified pe o mai they train on the job. Yeah, tele nai migrant workers e o mai. Pe ole me pita silena fainga tau le tele o company e fa fainga le winga ina ngai tangata ia ele ai ni lato base poni office ai o nei tangata ia everything is online to say le Uber service ina lo walwa le online o la ile ava no e tangata matsola fia mawale service ona sentle lato ia o le tele na tangata matsoa e o atwele mala malama le iloa e fefe emesera yana I tangata maswen no fona o lato eleni o lato ainga I lato fale o le tele o isi la e o mai a le o mai e afo ele lei lato qualification na isi tangata I o mai e isi o lato mana lato tofinga a ele te tau ma pele anga va a ile tele o ngā luenga le por service le pay for you Wai ia inga whapitoa peila ar whainga o whala au ma vai ane tangata matua. E ia lawa ia tangata whapitoa po le nurse po ila so ua matua qualify e wa aia. A le mele ia ono le uti la whainga luenga. O peo whasalafa wai a tangata la e whainga luenga le aso na peo lawa watu e whatananga e whai e whala au peo le si tuna ua matua le saunga le mua ina tangata matua le tele ele o whaiwhainga luenga o maa le tele lawa company lawa atu poele atu langa Ia awa ole polenga la na fole o nisi la o fole lo whanau wala to they opted to e ave na yo la to matua mamali dia ia e ave se no fuanga le lei malpui foi la ua ia ma tau sa vali e tu lava e asi le taimi ua mali dia e to ina malo matua o le ala le fatu tuanga o le ala luanga le tangata pe mala malama I fuala au lo matua le taun fa inu nei e tauna ai le toast ma inu sei puti fa pena le tu las forma le lua e ma fai na wa o ina tangata ni ia mala malama I fuala au ia ala le ngal fuala au le ma le fuala au pena o le luatua o le ua mai le fatununga e se furu fuala au lo matua inu taimi le so that there's no overdose pe mala malama ia wa te lea ia Whare lawe a fia I le tula fono muri ane I fai I renga te tangata whai ngā ruenga ai whapena fo I o na ia company nei. E le tele al maso fautuanga I tangata whai ngā ruenga me sea mempasale uni le a fia ai. Awa ne e whai you have to refuse, you have to say no. Ele mawhaina e whai ngā ruenga lea. Ona o lai tele I le sauto mai wai pui ia, pui e tangata le la awe e le whala au. O le tūwhona le whama alosia se company nei. E le mawhaina la tō fōsia sangas whai ngā ruenga, e whai se ngā ruenga, pe a le of. If they don't feel safe, malai lo e la tō, e le o wanga wa ala tō e whai le ngā ruenga.
ia ona so sai lai ole tele la sai me e so sai mene tanga sfainga luenga ia ona wa sule lai pe so sai tsuma so company le ia ai fainga tsa ona to tele le uni ia ona tanga sala na pe tu se fala velave ele la ve ai la company no wa tsuli lo na tanga sa ia o waine i lo ai ele la tele mai lo me tu pitsono MSLA nei tsa tsanga tsama so lenga se tsanga tsama so ne tsanga se itso si I communities mental health and disability wal telefona so o tsupulanga tsala voma mana tsanga se len tsanga tsama so talo e lo tel tununga e te tau fo I o na a fio tātou tangata ma tangata Pasifika, Samoa, Pasifika, ma so stroinga tangata ina ia mana malama I mea ia tupu mai tono le elderly industry, the disability, and how they are treated. And give us a feedback, ma au mai fo se tātou tali, fo lele ina ia lawi loa. I guess it's the awareness, leo te mawhawhai wa leo te mawa e tu nei e whonutanga lela e anga I e se teimi o lumanai. E tala noi nei mata upu whapene. Oia, e te lei o le sawa communities, tato ainga o tato whalapapatonga e ka le sia. E peila o le whonutanga po le whalapapatonga le o te ohu whakawhanaunga le whaila sa tofi. Po le whalapapatonga le a vaenga ese ia la iti o la tu sari tonu I le manuia lau tele o tangata tu sala e fast food value organization si tonu fala tonga le e iai e kale si ese e iai peole I love to value group I le west o la iai e iai fai pisinisi la iai mai uni ese la afiai tu sala it's called a community alliance po whalapatonga ia leo mai whatasi. If Saswani communities, o le tāua o le presentation ne whaila sa sofi. O lai mana na ona o le tele o le whale tonu le tupu mai le health system ane sila. O la wa mai le invitation. E vatu se mato tala e whaamatala atu. Po a tonu aia ia tūlanga I tupu tono le ngaluenga le whenga I lenga te tono wharimai, tono o mauta tangata matua, o ainga, ia marwaenga, ia maua le mental and disability, se le, e maua ina le au nanga le, o ila, o le la avate whamatala matu, o a fo ia afianga o maua, e tato ainga ma communities, o no issues nei, ona yele o taimi muli le afo le presentation nea. O le au mai e loia I vaenga I SML community. E whatala noa ma mai fwese la tau sao. Ma ti tilo po aia inga e whai po ani tatou fufuanga po o plan se whai. E support sai ma tu whatasi. E tali atu le tele o swinga la wa ye. E mai se fwe swinga le la whai na mano. Whatatau la wa le health system. It's a ua te leo sawa communities. Mai le ngata le da Sister Tavise. Yonde. O leo te wabai atu. O lo o iai le fuafuanga le Ministry of Health hape fo ia. Ina ia privatize. Ia le tele o isi services ia. O le winga le upulu na privatize. O le avea na whaatu ma oti ma tu to tasi. E le toi ai se a ia ma se la tō popole ma a apa mai I tonu e whaia e company na ma le tali tonunga wai tai tusa lea ma mei e whaia le malo pe o le malo Samoa o le Ministry of Public Enterprise or Public Enterprise wa tu ina tu e whaatamo e whaapisinisi e tangata ma le la tō sole purpose atoa ina ia run fa company ia maua mani profiti I le fai ungo le tausanga e avantu e fi dai le paketi le a o le winga la tala they are refusing to be accountable and have responsibility I le soifua malolo ina o tangata matua la sau tanga I taupulu tala notua Ia o se msawe e se marwhanga tā pēti tilo ti ai. Mana tua fo ile na awele mato
talusanga ma aveli poti ile minista o se formalo loina whaingo talusanga te nei. Ona avela ia o le si po tu taua o le matori poti na ave. Ia sui umale health system i toi ave le malo e whaatu peina ma whaasoa mai ai tupe mo le health system. Ale ia le wasui o le si whanonga te le wasui le tai pole minsta o se formalo loina. Ia mātou te iloa le I tala lai au mai ma le history foi. I le ai sona ma lama te le tūlea. O lona winga, o le matonga luenga le na alu la tolu tau sanga fai. O le lato li liu mai matua I whaasanga po ani se awala. E whawhitau I la le proposal le titilo atu le la au mai. E toi e le la avatua I le vanua I company e Faiva no wa tele aia e farfenga luenga la o privatize o le tu fana le o to isa fina tanga fenga luenga o na wa pule aia e company e ma le employer la so me fai e paula le taimi nei le e tu mano se tu uni o le health and safety le wa pe o inale kava e tele sa fenga luenga e mfali liu mai ai e le ngasala le health and safety in a physical sense. Au le afianga o na tō soifua la lulem soifua mano loin. E whainga tāi o le tūla le e mātou te walwalu sia ia o le whau e wala awa tui tato communities o ainga whala patpatonga. E o mai e tā pena whata sima watu tato leo le tutonu. E te te e atua ia le plane la amai nei. Ma lo whaftai tā ua tele mai o le utiv siri atu. Pe ma fai ona o awa I atu se tasi o whuntanga la tele ia leo la ai. E ma fai ona o whalongolongo ma o wawa ai a fai fo I se contribution apa o se input in terms of policy e mea nei o tau tu la whono and safety hazards, health and safety. Ta ua tele, man tua fo I nei New Zealand teimile nei. O lea ua mawhai ona mō lia so se company. Pe a whai e maliu whaafo se I mai eise te ngata. Ona e le leo le whaata auto health and safety policies. E mawhai, now they are, they can be charged with manslaughter. Pe a whai e tupu wa o tula whon whauna nā lewe I nei. Ia ai, a whai e eise taia o ma se teimi. O te fia tate o whaatasi. Ia manisi fo o tātou community. Nisi o whaiwhi au wale whalongolongo mai ia le wasenga o le mawhtanga whaiwhi au so whaatasi lea mātou te ngā lue. A tonu o se sao fo le nā e mwhaiona no atu whalongolongo. Mō mai ki liva le sāwali I o tātou te ngata. E le ngata le tāpuru kalambe ia e whaapena fo I whaalapu pitonga ma e kālesi. Ia ma le whaaloalo e te visi. Pastai lava sa vea e iai, o le sasangani se nei sa mawhewa I e masitama le wa aia le se ohu po le se ta ia le wa ainga lea. Ma te oa ia onga, ma te oa I whaiwhi au sa maa o atu fui tele o pātele, ma latau councils e whatala noa I e maa watu e le whi au lea, ma matalu sanga I le tele o le sao e ma whaiuna ma wai tatu tangata. Ai o le a o alu atu le sabale le mtoi whao o atu e le whanonga le o lau whiunga. I ona te tiro le e pe tatau le, pe lava le, Nava noe e o atuai o po pe o mai foi le matau team e tatu tatala noa matau council ona matele ai le taimi e mawai e fatala noa fatati atuaia e whanonga foi o nei whala songa wai to tele foi ia nai whewhi au Samoa e lato e kālesi o lewa ia I le vaenga leo. Nā lia lava. Ia, ono o le tātaimi ai whawhtei atu ia te oi lau sunga le te maitai. Ia mo le taimi o whaamanoa mai. Ia o te iloa le lei o lai fia nei o tātou te māma tina mātutua o lo whaalongolongo mai o wau nei ma tā upo lo tala noa ina. Ia o lo o tau mawhai e keitai mo I lātou, ma le tau singa o I lātou.
ia ao ngā fo'i mo I lātou o whanau ia lo tausia le lei ia na yo tātou mātua I tono mauta malawa. Ia, la whatu upu mawai mai lau fionga te mai tai. Ia, ona tātou mawai, le mai whaluana. Sai lava ia te lo fatele atu tatu tamama sina lo whafonga mai whaftai mo tau tapua inga ia o ngā luenga o mai whaia ina ia whalelei lau nanga mo o tau ia e mese furna e tātou a inga whaftai lava le tapua ai whaftai foil no whatatalo ia whamalo atu fwoi lau fionga sa vea ma tau au whainga luenga mo ne au nanga masango fie Olo o tele na mawai na yo tātou tangata ia au wala e mālamala mātili ai. Ia mawhasaswani fo ina yo lātou ahinga mo tātou community. Whasai tele lava malo wawanoa. Whamauni ele atua ngā ruenga o tutoe nei aso male. Male neiva i aso e mesi fo ia le Waitangi dei tae au. Ia. Whai lava. Ia, whapena fo I manuia tele malo longa. O le nei a fiafi e o mawhai ngā lotu. Ia mesi fo I o tau mawhitanga. Ia, sa ili soifua le tua te ia tua ili soifua I le aso tai au ma ngā luenga o toe I le whaatawhiti o ngā luenga o le vai aso ia manuia tele malolonga ma oe le tua whine tā whelo I pēr ia e whaasoifua ia mo le teminei. Tai nama whaasoifua ia. Whaasoifua. Ia le nā Samoa o a whaafonga mai fo I wa mai atuai ia le talandoanga ma le tamaitai ia e te vise Ioane ia ona o le tau mawhainga lava e wha le lei atili le ngā luenga au auna o lo o whaia ta mā o i e whaia e le tūpulanga manisi o lo o lātou ngā lue ai e ale me tā ua le te whiwha atua nei langa o ala I titil tātou teimi ai tātou te ngā lurua I le aso tai au teimi masani I le tau le I tū lai wha ona i eila o polo kalambe wha apitoa e winga I le Treaty of Waitangi ma le wha ilonga ina o le selau mon tupu tau sanga talu o na sainia le whengainga le nā. O le te tiriti o Waitangi I le asutaya. Ai tawalunga tula tala lea ma o tau I o lo o lalampapa au I Amerika. Whatalofa mua lava I le o tua whine I a Maria Maulolo. Waloto sai fua mruia Maria whaftai I le avanoa sa ta whasoa I fo I le nei aso. O le upu le tamaititi fo le na leo sai ama siona to lua whaatke o I siti. Ia, o tau tonu lai e ona ia le suafa tonga tuki, o e le tamaita I a Maria Maulolo. Ia whapena fo I masi tua whawhine I a Olive, le asanga lue I le Parker's Catering Services. But I want to tell you people that are listening in from and tuning in from the United States, no matter which state you are, I just want you to know that the United States and everybody that lives in the States, it's a big, serious problem for all Americans now that Donald Trump has given a non-elected official of the government. He is not an official elected or an elected official for the government, whether it's the state or the federal government of the United States. And who's that? That's the billionaire Elon Musk. Donald Trump. He has been given, the government has given him the keys to Elon Musk to control the office of the Treasury. Ofisa o tupe male matanga ruenga o tupe wha mure mole. Ioe. Lea lau o whatuai. When you have the datas of the Treasury Department of the United States, something is happening. He is looking at every single national information, private information, the data of your Social Security benefits and everything, money spent, money used, and every financial record of each and every one of you. Elon Musk. Nara ua pe o le Palestine, ai le o le Palestine, ia Donald the Duck. Ia le na, ia so ese malolo mamao male meo le donkey flu, oi, la vulingo. Al fulu a singi de ua o so mai fiki. Ia, le ua matana nga ia tu Samoa.
ai anga le leile tua malo fa mai, mai lo tusa fo so tanto manuia, mangalo fo ile ona ya la se tala ua male ile ila fa fonga ile nei ya awa ile ya se la ngona fa ise tala e fa ti nga ile lo tosis me tau e tato mo le fifia male ata ya ai mo moli le savali e taua e nga mo le tunu o le ave pasi auto ya leo su mai leo so ya sau se fanua ya wafo i ya le fa moi ana tato o tale pese le ato se vea fa manui atu wai ia te oe ya ma mea ngai fai ni fo yo fiaf pongi me le pongi me fa le pa wale be ya wangi ma wai oe sodi ya me ta wole na pa talofa ya fa felo e tu fo isi o mama tua o le matu ainga ya le tama ya le fionga ya masoe tauli Josefa ya male tu fine fo ya Fotino Erolini ya maleuso ya vaisingano imluia tele le nei fiafi o le afa umo le pese sa fe le noftotas ya onga ngofungo fori o la koia pule e po au me fai ala o wat al kiminga o mkwa akingu akwa sa o leva ngafia le fali. Well, folks, that's it. Thank you so much for keeping me company. All of you all around the world and on Facebook page and YouTube channel. My dear friends, we'll see you tomorrow at the Treaty of Waitangi 101 tomorrow at 4 o'clock. Happy Waitangi Day. Awele lai se iangi mai si ole o e tafia whalongo iai la upele ea po o fea o e iai lalulangi pua o amale manunu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli ngai wa moatu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telene tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai le timungai se ito mai wa o galala le fie inu vai fai mai e sotana po o a upele ai lalulangi pua o amale manu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli ngai wa moatu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita la upele ea le fanga luina Tete wina pea oe isi o ufatu ona punava o siota o langa leanga wale sawai so o se tangata
The world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malu, wasola lela fasulu sulu, unai o foli ngai, wa mawatsu, we anga ela talata mai, se fusia uma e fai mai, la upele ea. Wasili o eleva ai. O le talo whawautia ua whaingofia I a inga I New Zealand, Australia ma Amerika. O le tutongi whaatau ia a Liki Wholesale, Farmer Joe, Frankie's, Bluebird, ma le tele o whalaoloi upolu ma Savai. O ma whaiona tongi ai leu tuina o ta'wale I Pampenisini e tole foi whangalii, sa walalo ma fasto uta. Whapeale amatanga petrol station I Salelolonga ma lalo malava. Lafo nei lo se talo whawautia mo lo a inga I Samoa I le Pacific40.com. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I lātou es fuluan tausanga malunga atu whapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo pe a le sitala lo walo tolu fulu I tula avanoa le vena avanoa le a onga mo whemalanga inga le whanau maua mea ai le whanau free e ia inga whapitoa whafse o watasi o valu tolu lua fitu lua iwa fitu Radio Samoa Tasilima Samoa Let me hear your whisper.